Sida kese ma no enche osoro nyankopon Medi Eddie Esther Smith osi moko abona watu ni din wani monyam so ketua bi ewo so na adwendwen so ewo so anwumi agentre ha Arobai minchia Esther Smith soon and very soon on so only the a full album and oka say okọ Kumasi kajitia anase kanene say dwoma bro san so ekope bia wunya bi but ye hwa organize ye ho said the bear obinya CD kama ti eniema eguso a ye de egu akwan mu soon and very soon obete ho asem ewo afidie so anopa yi mame mu akwaba emfa emra Sompa 93.1 FM eyetara 1 media daroma woni ni adwumaku ba tan no ankasa eno ete kokoda odu sunwan a ye wo Sompa 98.9 FM abusiafo ye treya him enche ebini nam kwan mu obete yenka ye de podwe kakra kire say tara 1 media yaba we eye Sompa TV nso ewo ho a ebo adwuma di anopai se wo hwe wo chirichiri ene benche ya ne nyina no eye Sompa TV YouTube no enso eye Sompa TV o subscribe like ya na wa share ama obi enso Facebook ena obe join ya eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ena online also sompaonline.com sompaonline.com honso obetimi etie live ewo ho anopai me pam for atnase every sabre kono nondu na ye de beba na wie adwumadi mu no tofin komo ewom ahaban ewom fache ewom enkomo pi enso ewom breso a bema okwan na onso wachre wadwen me wo question bi ebisa me listeners e wa bonten ene mefa Rocky beboa me ansa na ye be hase ye kra no me fa 5 course e asem bisa ene ye mfa results no manne timo am be frɛ no nipa 5 pe ene ye fa ofra ye bible mu asem bi na me bisa wo otimi twa ye de ho
achede no beba ene na awotwe eti number no 0551 931931 0551 931931 0548 931931 0548 931931 wa wuji hudi say unim bible mu no ofra na mabisa wo sa asem no mebisa na utimi twa me pa chawo achede ewo ho next week e de mawo saki obi aba ahoma ne so yenhwe se yebetimi afa nipa kra pa chawo mmebo saki why na omfa producer who nimba bi kra ya pick course odewo ya you dey wi okay me ba chawo me mo akwa ba so na ho te say Tofi na adum na mo so rade adum okay ene my phone na ne adumawia acho ye fra o sen edin be na wo ID card so ye fa no be do so kwantebisa okay me ba chawo Noah, Abraham, Job. Why ne di kan buy? Why ne tosu mienu? Why ne tosu miensa? Abraham. But question what you say? But Professor Abraham. Me say, san krofo miensa mabo omudin no. Abraham, Job, Noah. Omo miensa no. Why ne di kan ba wiase? Why ne di kan ba de otoso mienu? Why ne di kan ba de otoso miensa? Abraham. Ana Noah. Ana Job. Okay. Mate, yanko ahoma no. We watch out to minka. Hello. So you from saying? Pacha your friend me kwabna pia. Pro kwabna pia. Pacha. Question chrono Job, Abraham, Noah. Why ne di kan buy? Why ne bad to sumi no? Why ne bad to sumi ensa? Pacha Job ne di kan buy first. And I Noah buy second, and Abraham buy third. Okay. The question no. Yanko Hello. Yes sir, me mo akwa ba no pay. Nigga so. Okay. Ne from saying? Your friend me Richmond entry. Richmond entry. Aye. Okay. Me watch Noah. Abraham. Job. Hey, Akino no. Ope wa ju ska. No, I nice production. Hey, after Abraham. And about Noah. And after Noah. And about Job. Masa na wana e wachire no okochi no. Ono kwam na kase ono na so na che ayi o. Me ba so say. E ka kire o wachire no. Oh, bi an kan kire me. The Bible ni yesia. Mate. Okay. Mate, me ka say you for 5, you for 4 ho. Okay, you for 3. Me for last 2. But you udi ni baby afre me free. Hello? Your friend me Bernard. Bernard kasa free. Trede. Bernard dey. Owusu. Okay. Me ba cho sam panyfo me ensa mabo undin no. Hwan ena di kan baaye? Hwan ena otoso mienu? Hwan na otoso me ensa? Mpacho do one di kan buy. And Abraham first. And Job also. Okay. Mate, aka do chato. We watch out we didn't be afraid me free. Mpacho me Cecilia Obin. Oh, oba hima. What? Amen. Okay. Me watch out your frost saying. Mpacho me Cecilia Obin. Okay. Oba sisi me watch out remember me and Sam abo undin Abraham, Noah, and Job. Why ena edi kan buy? Why na otosumi no? Abraham edi kan buy. I know what to me. I Job chato. Okay. Me ba cho osuru nchira wate.
Amen. Okay. Yeah, I was here for Nyankopon ya adoma next week. Yeah, the results be na achede a ewo mu no. Me ba cho tie ni ye. Sompa Fakye show ya sha sei no. Ye kwa afi na wie. Enti pa cho to wa na waboa wo. Achede betumi aba, achede bia betumi aba. Ti se de obi anyire ni tam wo de Bible no sha ase kan tu. Ya wa achede pia. Ye de ebebro ene na ya se sa show ya se. We segment a edikan ne. Nyame adoma from next week ekwa akosi December no. Ye ba no pa bia no a ye sha asese no ye wo questions a ye bebisa utimi twa the next week no na wo de ye de wachede enso abra no pai ma Mary atranse kwabna kase atranse aso panyi justice osai atranse osanso ya tapapa mentafo no mu nimi ho agrokro mu hia me a na o mama me 5 hey nkwara ye guy hey and minister IBJ enso ewa ha ene edie chief producer watena abemi tine spirit no kosoro yima enso ebo ne chidom na oye production is serious ene akiada roma ena enam Facebook and YouTube join ye ho na ye mo enkomo asobanyi. Good morning. Good morning, sir. Net saying Radiadum, a pa, and a dear ye. Okay. Mouse a chedi be a down chain ho. Sompa chedia noa, ye. Yeah. Na mammy, Sifa Boatima. Sifa Boatima. Okay. Oh, quite sorry, well, SD in a wound we are moving. Okay. Let's say SD. Okay. Also, no so they are or they be born. Okay. Then yes, ya packing and the autumn say. Yeah. Okay. Eti abusianfo a mutie yen e wo sa area ho nyina. Wo wa chedie bi na opese wo de beboa titiru Fakye show yi a eye Sompa chedie no a asopanyi justice e wo ho se wo victory se wo hen wo frɛ no na de ma no se ye sika fam sika kra de number betu dwa obetima send no wo so no wabɔ na mane na yabebo odin e wo ha open so a obetima hia no de ama no me ba chaw afi nko ade ma obi nsere tie de meka no afi nko ade ye wadwene se obeto mo de ama obi afi ye wadwene se akwada bi a ne papa ne maame awagya no a osu no wo obema na sere wo de ma sede enhye ne mfunu mu keke na rade maunsa ensi form ma Mary papa so wo church no e wo area ben na wo ho na da ya no because say no ma hu say amafo ni esi akan because I know am te say healing point so doctor asha na ebo akutie bi sa say de ben ana no aka adu atimi aba ya akoso na keadu me ba cho mo te say wa ba me lie so a mo nkate no me say mo te say keadu aba me lie so a mo nkate no because kwan o de me nam so adwuma mu ha no mani kra di ma Mary na ho te say Nyankopon adom minim say wa yi no ya duru ho ya guso eduru ho na wa me ate say de be ya ye betima aboa ye ho yi na ma Mary wo hemfa na wo area be na wo etimetim area pankro no etimetim okay eti wa sorry ne den okay Pentecost okay and na mikunu so Churchill of God okay enti no wa wo sa area ho nyina o pese Sompa chede no wo de achede breye no uhuma Mary bibia ekura wo no ne kura de ba bia wo pese tuka ne be fa ne ma no a yankasa beba ba che oni nyina na de number no e betu dwa eti menko kwabra kese so kwabra bra eti sen nyame adom me ho ye pa okay me ha me for nyame ya adom kura wa kama ha me asem nyame ya adom a yeah 13th okay ena me ha me hene na osoro panto wow ibe yino na for na no mdi me de wo ma ha me ma hene no ne din no de sen na osoro panto wow akwasam ne ahintasem wo okay me nkyere mu wa ha nti na efra ne ntoma wo ne tintim na se wo bekọ ana am se wo bekọ nti apart from omo be send mumu no e wo me ha me for mutie ye no obi won toma
obi wo mo obi wa nwa oboa no a kwabena ba ho a ode beba na ode mu so aba mo amwo atane ata mfensi mankranso nkasem hwidiem nkana kurom kwakunwuma kotosu twabidi sunkwa sankore mehame dade so aba twabidi number 1 number 2 ne ofane se ya apotoyowa ya kra romso goso bonsam kurom fahosa ni nyina ofrem line na nde mo hono bonsam kuro hey ania aho hene wasam bono po na ye wo kura ato no bonsam kuro pa de ania sa ne aho hene ne omo ano ho bonsam kuro wonderful bonsam kuro mo yeah minister baba at saying aban patro already adom me okay catch the pato patron yeah one na ire odifo ba yeah se omoma yente omonka e wo sompa achede yeah patron hear me pa because time no eko na mesisi se kura de ma mere ya asemu yasia se de nipa ne si ba ne se de omsi twiro mu din no me yam kura hyehye me because se pa no ma enipa no ye do 1000 Nabi anoding. And also the baba course you receive no anoding. In fact, eba. Sompa actually no. Yeah. Because within short time, na nipa ya betwere wundin ya ko 1000 there. Anoding. Enti abusuafo eniema ne de hia ne ve. Eno ne asem no ye hia ne ve. Baba da ma mesro. Me nkra na ma mentu me nkra ne yi. Okay. Anopay baby me papa, Mr. George Ampofo. Yeah. The CEO of Fampof Tomato Paste. Ose me ankasa metukaba. Baba. Metukaba so agum. One mommy, prophetess Mrs. Florence Ampofo, Divine Crusade International Temple. Okay. Anopay yetu nkra. Aha, baby amu bia no, Sompa achede no. Bomme eboy na papa anopen so me mabi nyame edi omo afofi okay BC no nyame etimi de omo so awie okay na ye friend no Dennis Abrokwa okay gra Dennis Abrokwa gra or co school or enduring to victory okay o ma me no papa sister Angie and of Fakye omo so ma otinkwa and Genevieve Akuyaba also co school infant Jesus o ma me ma kwadu ono se o ma mo trinkwa mate ankwala wie nyina no ya ma sama Mary wa ha kwabena kwayi ma nso kwayi so last week na me seminar na abranto okay be kwaya sanfo aduam ye kwaye na yie ya wada ebe yeah na me wofa a friend of family okay oni ni nua ba anti akosua omo se mimi sa o se yi no beba bi ahwe omo bono mo nko han dan ma na ibi onya dan ma na me ankasa kwa de boshen kwa de meja ise mi sha na ate afa so nti enti ahwe sa yi no nko atofe omo hwe animu anam se me nhye bo oh ndo omo mpa ye mame eda eno ano no kru na wo bodin ye sanfo aduam eye kru me ma me ne papa nyina na free ho ba omo so wonim fie kwan ano de anya no kure enti na me wo fa say because is it enti uduru wa you way wo fie wo fa udru sanfo aduama baby a SDA fo asodan no park bi da ho say ne kuro bi SDA ewu ana kura wo kwan ho kwan park kese bi e wo ho no modu baby esisi wo uso hwe ejama chefie ejama chefie e ho ye me ma me fie ye kwa na etutum wodo ana oh park no so pe baby a pole no wo no aha na udru skani bi asi abrosan bi wo e kwan ho ufri sa fie na first out the next house me papa nso efie no I just say more family nko hand dan to fi benya ba bia ada dan bebre wo no okay to fi any e twan anti abujan for Sompa 93.1 me here me say dey do dem here mpa bo me here mpa bo na say de omusi etweme no enti ye question ani mu nyam ya manitiri nkwa okay Akim Sraufa Sompa chade no to soma me na me mo bo number no Emma me pa cho pi wo amanone na wutie ya anopai fache abedwafo apili sei Sompa chade no afedi ye bie kwan me ba cha tie nie number no na me bebobode a kire wi fa pen
fa pipa media kra de menya kametu fo se tworo na hyase uduru waso dan mu a fama obia se mpanyimfo mpamkyɛw sompa kyɛde no ni asompafo ye ede abebo akunafo single mothers no single parents for no ne saa nneɛma no nyinaa no won so bua bi 1 cedi kura obetumi aye number no na mebubo yi beba kyɛw wafa pen wafa phone mebubo 0598 0598 559 559 802 802 0598 559 802 me ba chaw me sisubium 0598 5598 02 to wait me abono 0598 55 9802 edino ebeba Tera One Media Limited anase Blessed Foster nti ebetimi aye Tera One Media Limited na Blessed Foster no etwa so o send ya straight ebeko ena wo achedie bi a opese etu car befa number no 0244 83 48 38 0244 83 48 38 me pacho sa number me bubo ye en sendi sika mfaso enye momo number ye sendi sika faso e bia na momo number no we yire fi bidie na open information bia obetimi afresh 0244 83 48 38 e bia obetimi afresh ni pacho me pe momo number no na ma send number no akoso but en sending kosa number no so momo number no 0598 55 98 02 ebia wo kwa sorry o pese awrade etie usufre bi anopa me challenge wo sa de no ho o pese awrade ye bribi da wakoma so ma ni ameka na anopa yi ebia next week obetima bedi adanse wo bribi da wanimu a wo hwehwe senka awrade be ya ma wo mesrew anopa ya wo kwa asore no send bibi fato so even 1 cedi 10 cedis 20 cedis 50 cedis 100 sika bi ka wakoma na anopa yi bi fama sompa achede momo number no 0598 55 9802 kama na uwia next week obaba be dance for e wo show yi so me the correction boy si ho yes say sompa fo ade omo ye ni nyamsomfo ye na wo se nke ye yes ti so omo atusa na mo na ye kota o de obi anya bi a omfa metum na no obi o ma pon asori bi saa no eno ye friend impropro wa yes o kai na yesu bo agbo na wonya akentama mi no ti omka se de aka obotum bi a fa betum a yes na mfa nkoma sompa fo a ti de bonya na ma chechire na ma kan tudin na mo de aba na ya bom din yes say ye wahaya na bi abantema Methodist na SD na Anglican say oh ye kwa asore no ye sofo lidi yen ye wotaku ye wosempo a ye be bo asompa chede ye be ma mo platform eno da say kokora me da CP afei de no nso abapa wo semaduasa ba akun no yenko kwabra kese the fireman the president no ena okobusha ono yento no so aba e wo ho because oto no so aba yi na eyi no a wa ha ho because emo wana nkasa feeling dada omo tene kasa na omo so kasa ote anopai ahaban mu ena yedu so e wo Fakye show yi so menua bra uwia na yede wo fast birthday no to aso okay maminti na no so share me bonti mpese me hu say okay so be surprise me ntimi da so am wa twene yemu okay no problem camera abusuafo ya mudi achi ena no pen no efiri bra Sompa 93.1 FM Sompa TV ba ye no ya kire niema bebre
nti anopa me pesa wo ba Facebook no so na yesua de bi wa ha me pesa wo mame ensosoya eda ahasuo ni bosuo ntamu mame nsonsoya eda ahasuo ani bosuo ntamu berebe na yefra ni bosuo berebe na yefra na ahasuo ebiemu nso saa moa me ensan ya me de atoso yi kyerɛ me nsonsoya eda wo ntamu nya saa na sei na de bia no toro bia wo se ye no Tofi moa me ensan na eda so no me pese ahwefo ne atiefo no e kyerɛ me nsosoya pa eda saa moa me ensan ntamu Ora enema bi so ha wo ya kuma ni peti ba yo ye nyina ye sua de because nye de bia na teacher ni kura ma mail wa so kyerɛ de e to de bia wo kyerɛ de a wo mankola no so busa se kwamra ba bia wate asi ni kura de me fili keke no ano no saa na e be ye no me nti me kasa saa to de bia me bie line na okay de won nsam ni de me nkoto pete tu wi arma na ya kokono na na nkoka okay wo de me de me no nti mo amudi achi wo Facebook no emoa no me ensa na da so no ensosoya ben na da ntamu de odikan no ye frɛ ne san de otoso de san de otoso me ensa no so de san me pese mo amudi achi ene anopai no mo ma me nsosoya pa da saa mo ne ntamu ebia saa mo me ensa wunim nsosoya da wo mo ntamu nsosoya ben na da ahasuo ani bosuo nso ntamu me pese ene mo ma yesua de pa na ye hwa de se ampa so de da so yi utimi hunu adekora me hunu sampa se da ne ye kyere mo ade de bia no eya mudi yachi e ma ye hunu se wei na ekro abusua se wo hunu de na kyere se da no me kasagu ana so repane me boa because mo hunu sa de we de a me kra busa me amehu wo be hu wo mo an me ensan susu ye da ntamu se mo hunu de na kyere se de bia no bla me kasagu na sa haba na o se yetwam David ntia me kasa ne se awanso de na betwam kwamra na nyawote moi miensa waka kwamra ka moi miensa ho asem ma ka ba ko ho asem pen ne se ne kwamra wan kasa so sorry we wakwa say de ma de ka ba omo send omo set questions no na mo anti but on say akwa nsa yetwa nsam ho asem no oka ba kesi and the other form no say my head and tin ho asem papa okay na the one nsam no nso e nsam no de kwaba maintain ho asem unte ho asem okay na ye ba ko ana mi nti kwamra say on say Facebook no am for the messages be ba ho okay but opeso a mayemfa be say 5 course na yen hwe say ebia na obi wo ho agode ndani ahwe but obeti mbe kyerɛ wo mo adi obi abaso okay enti ebia na eja ono so ewo de ono so ebeka di mpacho yenko aboa be moa me ensa no sai na wonim sa moa no efa me bacho odin ni ba bia fra me free mpacho me free bekum okay me bacho nti o hwa Sompa TV ho okay moa no de egu nipa ni nsam no ye fa ni sei eno de e wo jam upaija na uwo dey na se wo upaija ja aha your friend is saying your friend boa na saying my friend me say de kaka ma me bo ni aka no okay o dem bobo de aka no aha ni aka no ni e da se no e friend asomroje from roje okay asomroje wa to abari no e wo ha na omu okay na kese no say da hono no say friend akokono okay aha akokono no so what to na we can send in na be 3 weeks time and so da kono mo da zero abenu na wa yi ba kono abari je pra akokono ati me da se nyankopon nhyira o yenko other line so me ba to udin ni ba bia fra me free me dey the best man see abai okay me ba to o hwa Sompa TV ana wo Facebook me wo Facebook okay me ba cho emoa no me ensa no dia ogu obi nsam no aboa ben a ogu obi nsam no unje toilet ni my gogome can say gogome na okay mate ana nia otoso owase ne I that you ana akokunu na ekechie no
Okay. And the wasi and what's your friend say? Asomodwe. Okay, Mate. Me that say me for the next person and so me watch out we didn't we are friend me free. Hello? Hello. We didn't we are friend me free. Because the first meeting, it depends. Pacho, one me and son wahu. Okay, the go be in some near Fanny say. The go be 70 a jamu. Eh? A jamu, some more. Yeah, penny dean, and himself, or that's with your abwa. That's right. Nasa jamu mo. Ni ebe. Na ati afakota anya nkwan. O si jamu mo na o ka so baby ti akọ. Yeah. Me ba cho yem for be say 2 course me na yem for si. Ba cho we didn't baby afra me free. I from Philip because free. I can get to that. Okay. Ora Philip me ba cho em me ansa na wa hu. Aha. Mahuta. Nia owase na your friend say nia owo nifa so no your friend say the wo benkum so your friend say owo nipa nsam no. You tofi no wa tele asomode akokoro ani ni be asomode. Okay. Ala akokoro le wo nifa so no. Ala go benkum so no your friend ita. Most of the time it's I am with what I can move. Okay. Ana Bosuone has you. Bosuono, the Aya Echo. And of all going to you with the Bosu toe. Ana I saw it. What's none of a hook of woman and open. Yeah, I walk a house to 2 million for dear swap. If we say Bosuone and our card goes to a party, it's me the work of Piano do. Yeah, we are clearly on. Okay, Mate, me da CP, me fa you chato, mona mama for France. Me ba cho we didn't baby afra me free. Me ba cho your friend Tewia. Okay, Tewia kasa free hen. Me ba cho me kasa free asiwa. You are me friend. Me ba cho. Okay. Me ba cho emo anu me ensa no bobo wondi ma mintie. Emo anu me ensa no, de oda ne nsemo no. Your friend Jambua. Mbua. Me ba cho. Jam na obi akeka Jambua no. Masa tie bra tie Jambua de enti say yanso jabua no ni ho mboa enye eja edewe eja jawuye no ejamuye no emu ene ofiri sometimes eya na esaja emu no te mate yanko yani eya na eja ye mre no enu no ofiri yanko yani emu no ena de oda soro no akokono no ba ko de akokono wona wo soro no okay akokono no ono ene wonyini a eno menchire ne se wato abawie no abene dore be 3 weeks time. Okay. 3 weeks time no obekọ na o ma dore wo mu. Okay. Ono na akokono na nyini a na abeda ne asomodwe no. Okay. Asomodwe no ye nkura blem no na ye totowe. Okay. Ono nso ube abena anyini awie na ye twa awie na obeda ne asomodwe no saa bre no e na ofifi asomodwe no enti asomodwe ne ye akokono na ono na nyini ebe ye asomodwe no akokono ne ese wonam anu wo ye den no akokono no wona nam a ne obu ne mu akwa wuti twi wo me ba cho mo ncho no number no me ba cho me send 10 cedis credit why why mes me said me bisa question ni said you wusi kan no ho wa mo filia no pe keke me send 10 cedis credit say ya why talk me pa cho ma me anga me to me ne won komo pa serious e se me ni wudie
Hey, bra, when you were fabric and Hawaii biscuit. Debbie, me friend, me minister crowd and Koma agency. Minister nim. Martin, whatever, bra, entrance what? Now we were talking. I, Hasuo. Ni bosu no. Oh, Kafra. Kwamra. Huh? Oma yadi. Okay, nah. Mommy. Mommy, I'm say ubi afa ai back door. Me wa so me mo akwaba. Sompa 93.1. What is saying? I don't have froze ma one so ma me why. Ya ma no mu de. Hey, would you post? What in the title about so funny? Hey, what's open? No. As open. Matthias here, I think Matthias here, baby, I call no far by. Oh, and yes, I got your baby on just say, what year do you? We watch out as open you, mammy, too. But your mount is you, mammy, one I'm say voice in all form. Huh? If any Yinaboa, such a 40 Yinaboa. Ah, and Yinaboa. Okay. And I was on my journey in Nakokono. Okay. Now, some of you know in Yinabayan, Ah. Yeah. Okay, as open where we are so painting and besides our question way. I Akokono must want a man or a day. Obunumu. What they have for actually. But just open me that's it. Kwara mami ti ona yemfa omaya de yemfa ahabansi omaya de na de oda soro no hu ne clear say ya wotimu sate sade wakum portrait akokọ pa srade adore mu a wod na kaja kakara no na tofe saabo ya woda so yo hu do di kan no ewuram na mbia ne hu a woda chen sa anam no do di kan no akokono no eh kwamna bra sen nam wo wira mu pa no menim de wo de chen akokono wow enti aki de masresena no fa de masresena na me de moko afa ho no fa no to so mam na me nkyerɛtifo ade ma ha da sresena ba akum na me de moko afa ho na awia bɔ na wote efie eduase agyawo adwo sa wote wo fie na wote dua waduadua nnua wo ho na wote dua na se to fe na awia bɔ be 12:1 mu ho na se nkora no kosku tema nkora no kosku adwen bɔ ni nti nkora no kosku ansa na wakɔwe moa o tema nkora no kosku to fe na wa to bo ase na de copot kito bia besi wo na de kanta na to so okay ni wa sinesina to fe na de mako kakra fa ho bia garek nom ne ma kakra fa ho be 30 minutes time bra tadina se to wanu mu se ya mo se paigu sianse se ya to fe nyame yodo ba ku bi nso ho a ye de yenkwan nti akifa de ye yenkwan no to so man we ye fresh na ya kwache no to fe yi ne fresh ase no sitie na wo ya abo a wo ha adwen kakra se wo so no mu a ba bia wo de won sa beka bia no na wo bu no mu aba ho aha nti we no first no nkora bone for pa no se bia wo abo bi te se bia wo dwan ana bia ponche e wo fie na wo che ba ko na de wura no mu a wa cha 20 minutes be kuma abo abo we se me fan se bia o papa me tie ne yo e bia o papa ne me e bia me wo nwan ana ponche bia be 100 abo de benya bia wi age se bia o yare onkunu da bo hwanu ache aton ti unya ba akosi ya no afoso ade awura abo ane to o de wura ne to a yiwani wo asade ya bo hwese mu se ye ko 100 meters odwan wo betu mirika tware fie ho nyina ne bo na odam no sa yiwani kura se de wuhu hwe no o metima ye
Why you be paying? Aso penye mo ma. Na wo de me kra de. Ewia na oja no. Mo se wo papa be frɛ kwamra. Odwan no ba ko na o me hu ni ye. Ti. Eya o mi so ya ya nti mo nyini mfirim. O kira kwan. Yes I won't be new. Yes I won't be new. So odwan won feel comfortable. Oh. I said bibi ha no. I said bibi I said ne ho yira no because bibi because one and also ni anu obekasa. Ti wo se papa frɛ se kwabena. Ba ko na onam akire ho no. Me hu ni ye mo nyini mfirim. Nti mu kun na wayɛ fast no yi abo na si. Okay. Aha na se de mbo ye no maye no. Nti abo we de aha se na hu se wo de ye fufu a. Fufuo. Okay. Agura de Nyankopɔn. Nye fufuo ya wɔ no machine mu. Fufuo se wo heda akoyi omo e wa abem. Okay. Ne duru se wo duru ba bi abe ne wo na se moa we wo mu atofe. Yeah. Ete se de wo de nam ato ho na aporo. Na se de saa moa no edi mu afuru sane no. Yeah. Saa na omo so de ne tie. Tum se omo je de wo ta fo e wo mu saa wo de waso kɔ ho wo de waso kɔ abe no ho a. Ba bi abe no nye ba bi a na omo wo. Ba bi abe no so se wo pese omo ba mu a. Tofi utwa abe no wi a aha te se we no. Ti ahwefo a mo hweye no. On sa abe no de butu so na ye bi butu so sa. Okay. Aha, eno ye ne nkata so, te se chance nkata so. Eno ye bie. Wo bia no asensene me twa abe na se wayi abe na nim uyi anim a na anim ada ho. Na ensa na soso agu ade yalo num. Enti se wo pese saa akokono no eba abe no mu a. Eye awe no de bia na abe na wukura no a kata so. Obetima nya akokono ni. Aha, omo de no mo pe ba bia enwunu. Okay. Aha, mo pe ba bia enwunu nti ho na enwunu saa no bo hu se bedi bia be se 1 month no. Ombetimi aya ba bia papa no wo no. Ko nyina nti bi wo kura wo de akuma kese e pai mu se ya. Bo hu se na omo fefiri saa. Nti we se no. Anti ebini ohun. Aha ebini. Okay. O se de wo si didie no. Yeah. To no ana aye saa de we. Nti ni ti na wo nanim na na. Aha, ni ti ni brown. Okay. Ni ti na okapa wa se nkanka oka. Okay. Okay. Ane na mo de pa nti unya wo senesena se ya mfa nsuo nye. Okay. Wo senesena se ya mfa nsuo nka ho. Wo de unya be ya be 50 ana 40 a. Na wo de o masija so. Wo sena wi ana o de masija so. Na wo twetwa je na agu ho na akata so. Nsuo o mo aho ebe ba. Srade nko anya nsuo. Srade pa sesra. Me se abo bie no howro man na mo de cha abo wi. Okay. Tofo de next time maybe abro. Abro wan. Me. Tofo nam we nkwa we pamle si wani ma so. Me de sa Wako o me ko be ha me ya me di bi bebe. Ai na wanya hwe amre me. Because we sombo akokono. Ah Tofi, sa ne nam we. Ane na wo be so ka kire me say wo ba obetwa nsane bi abre. O mi ntwa bi. Mi ntwa ba de me ka kire on say. Abo me feeling nam. We. Mate. What I say? Ba sam so me woni me sam so woni me nam no woni me ma brabo. Me hu say won but me we ahewudi animu nyam. Mate kwa bra. Me we ahewudi. I was afọ ni din. Ti ahwefo no ma ya de. Yeah. Na me nshira mo. Ti efri omo freye no. Ba ko pani twaye. Okay. Opani na emsa sorry pani no. Onu ni twaye. Okay. Aha. On say obi bonyum. Say nyina bo na de eja hia to me. To bo say wo fa eja wo wira mu a ya na ntokuro bi de da ho. Yeah. Omo hyehye mu sa akokono. Nti nkronkumam no sa wo kofa eja beto ho pe. Enkokwa a wo nim se sa amoa na ta wo jamu. Won say na omo atwa jamu. Yeah. Din ba ko ni enyina. Enyina boa. Din o kan ejabu abo ase ejabu an ni enyina boa no enye pe ho. Won say eya asante kasa. Okay. Obi time de asem no ka asem no pepepe ma ne si so. Nti wo say wo fa na Tofiakwa edi na chinye se ejabu an. Aha. Because ni say wo hye ejam. But enye ni din no. Aha. So what I say enyina boa. Na de eja hia to me. Because wo hye ho no mu a enye dania eja no be hin kakra. Okay. Baba beto. So what I say? Na wo de akusku. Nti the order form no brown no. Wono so ne na mo de pa yewe. So mo we no. Ototo a. Time ni nti. Dako. Ngi se man be practical. For one sane ga meto so ankofa ai. Tofiakwa we. Omo to bi wo down ha se wo de me do be ko dako. Nti na kwamna wo ha no asi fom no. Se me de ayi beto so. Abo we. Se swami area ha ba bia e bia woni wa minim.
Me do nyame. Aki so nhwehwe animu. Hwere wae. Tofiakwa we. Mante kwamra. Okay, awusiafo. Ye de na de duru brebi ya nya ne sa. Bosu. Ento. Nsuo na eto. Okay. Tia ahwefo no enhye no so pa. Bosuo nto egu. Okay. Nsuo na eto. Okay. Oi bosuo no gu pa o. Yeah. Nsuo na eto pa o. Okay. Nti bosuo ento. But egu. Enye nsuo. Okay. Enye nsuo. Bosuo no ye se on se ebi wo ho a wonam a na wo wipe no o ye ni sei. Yeah. Because hu anim papa. Yeah. Bosuo no na egu no. Egu no. Ahante sa bosuo no egu a. Na se egu wira no so a na abeya hasuo. Okay. Nti hasuo no ne se anopa na wasɔre no ebia se wo wira akora wo fie a ana flowers bi wo fie a wo fa ho abom se wo ho afɔ. Yeah. Aha. Dabi. Ano na ifere se maburu bosuo. Nti se akuafo buru bosuo kɔba. Se wo hu no hwe antene. Akuafo buru bosuo kɔba. Na sa nsuo no nso egu ahaban no so no ɛyɛ duru hwe. Kwamna dakro. Yes. Nti akuafo buru hasuo kɔba. Na yenya bibia to ya se be ya se emmiri yen. Yeah. Nti omo de no nti na kuani bia no ho odene no. Okay. Sa bosuo na ɛka kuani na ansa na wakɔ afuom no. Ɛno so yɛ ɛyɛ duru efi se nsuo no gu ahaban no so a. Won sa ahaban no yɛ different. Nti a champon ɛsrɛ ɛtweta hwan ɛbɛka no saa kɔpem so boduru na afuom hɔ no asan aboro de aba. Okay. Nti mo se nsuo no nyina bia ka no ho pɛn. Mate. Nti sɛ de kwamra kɛse ɛka no ayaresa ewum. Ti ɛtɔda yɛmfiri kurom kakra na yɛnkɔ krokituom ne yɛnkɔ bro hasuo ni bi ne mmra. Anɔpɛ yɛka hasuo na me chia me wɔfa ase Linda. Jumfo Garden City University ɛhɔ na ɔkɔ school. Obi ɔwɔ university. Me ka hasuo ɛwɔ radio so. Na me wɔfa ase etimanya akoko duro. Afrɛ me ɔfa hasuo yɛ den. Mama ya brego. Awusiafo ɔfa ya du so no. Ɛyɛ tɔfe nkɔmɔ. Yɛbɛyɛ. Tɔfe nkɔmɔ. Bɛkyi wasum. Tɔfinie. Tɔfe nkɔmɔ. Nkɔmɔ a emu ohwam. Nkɔmɔ a Anopai tɔfe nkɔmɔ so ɛna yɛdri owura baako yɛ adwuma wɔ Mekom oni yɛ ho agro. Panyimfo na ɛwɔ Mekom no kɛseɛ paa ɛno ne din ɛde Frank Opoku Mensa ɔne ne yere Ellen Poku. Ɔhema kwamra kɛse se na adeɛ no mae. Anopai me de nkyɛ kɛseɛ ma mo se mo baba baako yɛfɛ na afiri Mensa aka Lady. Ono so etro BC nibi enti o papa ene o maami se o mama otri nkwa Nyankopon ento no bo ase na onhyira obi otro bibia megina Sompa anamu na yama motri nkwa abusunyafo ene eye ma brantie awoda me ba chaw mo mfa nto so ni din Ade Samuel Amo Kwaku Yeboa. Samuel. Yeah. Samuel Amo Kwaku Yeboa. Ken UST. Anopai abusuani nyina o maame Linda. O papa Tofiakwa. Unua Benedicta Amwajewa Unua Kwajo Aoko School Ewo Bantama SD Ena Wankasa di odi wachi Nidin Ede Amu Irinchiwa Ya find Colette Amu Irinchiwa Ako Ena Manfo Nino Ene abusianfo ni nyina owo fa se woni wadi nkomo dada Nti owo fa Ma Mary
ɛna asɔpanyi justice ɛne minister IBJ ɛna offer Saki Aki Obia Dr. Blessed Foster or say or we show happy birthday boss Nyankopon nhyira na onye onipa kese Emma Emi Joseph Akon Joseph Akon ene enso eye wawoda do spirit strain okay ene eye wawoda yesre awrade enso edi ama me pa chaw yenko tofin komo no so na afedie ba bia yaduru no yenko enkodi enkomo emra Tofin komo bechi wasum anopai enkomo a yedi no eyetiawa na ene me bia homa no nso ama amamfo nsemo a omo pese omo ka no omo nso ababi hyasasem we nso tofin komo yi unti na wo ho minti na wo ho yeri tu ye ho fo aropai tofin komo no watu ni din opportunity akonya aropai ehun komo na yebidi me mfa sa akonya no so na me na BJ design ase me costume no anopai ono na ede maame oye menua ketwa ono enso ene hye Dr. Blessed Foster atade e drew Friday anopa ono hye o man hene atade ti BJ design Kumasi Pankono market menua Nyankopon to no bo ase na onhyira anopa obi ase me ho ayefe badaka mbutom eno ne ade ehia bada anopa tofin komo no ya tu ni din opportunity akonya anopai se utie sasem we a kanya ni se enne wo de wonsa ahyewa no efri se enipa bebre nya akonya ewo abrabom wasi ni trase ne Sompa 3.1 so we nipa 1000 gina ho a emu nipa ba ko pe na enya akwanya na odidi agora ne nsa timi sanka entansi enti anopai akwanya ho nkomo a me ne wo bebo no me pese wo to bo ase eye din na utie na wo hwe wabrabo ne a wo de beko anopai ma men kan nokore nkyerɛw Sompa 3.1 se uya babawa uya brantie unya opportunity se usua adwuma sua tie ni ye pa enipa bebre nya akonya nka sabre no esesenka osua nsa no dwuma wansua sa opportunity na nsa kan no ototo na se e de to form tietia so ye de opɛ enne obre die ntia ne wo ho kyere wo no opportunity ba wo life mu no ototwene enipa bebre wa konya se nimfia wadro no ni tinimwa no ewo nwomasuam ewo so osua adwuma obi so kra wo a ni ti diboa no but onibua for esese osua adwuma but onsua enti akonya ewo wabrabo mu ewo se wodi sua adwuma no se wansua ebeduru brebi wunyanka wobesua pa na ye too late wo ya na hwe enye yi hwe me kan se mi a kyerɛw ememma bebre wo wiase enne bebre abrabɔ atokyema bebre ebre wadwuma sei osika sama ye basa onhunu wabrabɔ no ani so adentia oba bia wo ba wabrabɔ mu a na saa oba no oba akro no akonya wonya no saa oba na brabɔ mu no wamfa anya hwe
Sompa 93.1. ɛnɛ wɔn sɛ hia firi sɛ ɔbaa no a wonya opportunity worry no asɛm papa bie ni hɔ a wɔka wode yɛ adwuma ɛnɛ wɔn sɛ abuabɔ the opportunity no wato atwene saa ɔbaa no a wagya no ama no kɔ no wonya no so baa da meka no kora kyerɛ wo nɛ saa ɔbaa no a wagyae no ama na firi w'abrabɔ mu kɔ no wonya no so baa da me na meka kyerɛ wo nɛ nyɛ sɛ mehunahuna wo but opportunity na wonya no wɔ ɔbaa no abrabɔ mu no woamfa nyɛ hwee ɛnɛ ɛma bebree enya nkɔm bɛsan akɔware bɛrima bi a ɔmo ne tenaeɛ bɛrima no ma wakwanya wɔ n'abrabɔ mu mara wamfa anyɛ hwee hwɛ sɛ wo kunu dɔw na ɔkyerɛ dɔ de kyerɛ wo a ɔhema ɛyɛ akwanya a wanya wo sɛ wo kunu dɔw a ɛyɛ akwanya but wo sɛ dɔ a ɔdɔw no deɛ na woyɛ boa wo kunu abrabɔ kwan wɔbɛfa so wɔbɛdidi ɛmfa wo ho ne nneɛma yɛ fi a ɛmfa wo ho sɛ wɔbɛdware ɛmfa wo ho ma menka no korɛ nkyerɛ wo opportunity na wanya no meka kyerɛ wo pɛn sɛ woyɛ less mistake na sɛ bɛrima no firi wo nkyɛn na ne dɔ firi wo nkyɛn a wonsa nya bio anɔpɛ me ka kyerɛ wo sɛ opportunity bia wanya no wɔ abrabɔ mu no hwɛ na wantoto saa opportunity no ase na wode wanya akonya anya awofo a etua wo school fees Sompa 93.1. wode wuti yo wode wuti ye fi sɛ yɛ mu bi no yɛnya ne saa ɛnɛ wɔ nursing training wɔ training college wɔ university opportunity wei a wanya no wode di agro wɔ maame a wotimi kwa akɔpem sɛ wotimi yi na daka mu ntoma kɔtɔn ade tua wo school fees sa opportunity wei a wanya no wototo na se di agro ana wokoduru school mu a wode adane namfo ana ababaawa wode adane emema pɛ opportunity wei a wanya no a wakɔtena school mu wonya adagye na wasua deɛ wode ayɛ mema pɛ wote hɔ a yɛse ababa bi ɛwɔ university yɛse mema 4 mema 5 arepu no ɛyɛ den enti wo nkoa ne ɔbaa wɔ university hɔ when your opportunity awura suku pon mu sa wo kwa akosua de tam ade be lectures no now de ye memasem when your opportunity wey wo de wabraba odi agro enne wona asua nwoma hwe oman mu didi a omu didi ewom se bi bokro no de Omanfo to aba ma wo sɛ woyɛ MP opportunity kakraka we ya wanya Sompa 93.1. Ahun sɛ de we Omanfo ankasa ɛto aba ma wo no hyɛ da mfa wo ho nia wo benya nko a ne hia ya to aba ma as MP hwɛ opportunity a wanya ya de kokromutie na ato abade ama wo ti scholarship mu obi bia na ayɛ den
wo mpesua so na mobrofo bi wo ho na oboa wo mo ana ye den hwakonya aba ade ama wo se ye fa nkrofo adwuma adentina wo ma nkrofo opportunity 2024 ombeto atiawo asem we ma Mary me kan ne me hya ho nkom 2024 MPC a amanfo beto abatia o mo Ghana no ebeye o mo wan wasesini no MP a 2024 ye beto abatia o mo e wo Ghana no mesi bebire betu ahwe obeyi sika sei no but on beto atiawo because opportunity a wunya ye no one form one ye hwe anopa nsema mi bu boss we ni me pesa wo tenase Sompa 93.1 na ofa dwene pa we ya babawa opportunity a wunya ye sa wo be ware no wo di sha dum ene adan bamma bi kura wo ho a oba bi wo ho a ne maame ne papa nchen tena ye ne de sin se obete ne ho akobobra ti abaya fa no adwuma amma no opportunity se be ya adwuma na nya de ubedie ode na akoto amfram prince nti abusuafo onko not ne maame ne papa eto ase anu amani di esase wokọ na wokọ ye adwuma aba opportunity wode ama no omfa ma no ohwa ne ya tron letter de akọ ye yina di na de akọ hye nipa efie nipa ya odan anopa mi pesa wo hyase adwendwen akwanya wonya no wo wabrabom na sa brabo no a wo bɔ no wo de toto akwanya no ase wow Sompa 93.1 me kan asem we akire wo obia wa abusua ya wo no tun obia wo maame ne papa wo no parma kan intase mi nkyerɛ wo etoda wo yiyedie emfiri wabusua mu da toda kora wo fa wo sika abusua no wo maame nua bi wo sika onfi wo ne emfi wo kyina Sompa 93.1 na unya opportunity wo obi abrabɔ mu se wo fa wo se wo ne no ye adwuma obedidi ama obi edi a wo hu nsamfo a wodi wonya opportunity wey wodi di agro time we wasa wodi kwa adwuma wodi tifie si o pe wasam nti wo hu nsamfo a wodi opportunity wonya opportunity wey wodi di agro Sompa 93.1 wama otirimu ya odemeboa sa kwanya no a wanya no enipa be se apem epesa kwanya no sa kwanya no nipa be se apem asua nwoma echen wo sa kwanya no a wanya no enipa apem eho ofa chen wo sa kwanya no a wanya no obi ewo animonyam eche wo ho bado onyae Sompa 93.1 so onyame bie sa kwan we di ama wo a wo hu de wo ye adan kwa na sese ba utirim se obi bie adwuma na wo de ahya wo nsa se wo ya accountant se wo ye hwan na ba utirim se sa opportunity we a wanya no wo de fa ho abokoro no
na obokoro no wa adwuma nim no wo kyewa obeyi wadi o adan na wonnyene saade no anka wo hia bibia obetime nya kokodro bosi wo amane se awreho a me wo munie problem a me wo munie si wo me sere wo betumi aboa me na pesa wo de wadwene biti no wonya sa opportunity we ya fa wo adwuma ohun samfo ate adwuma mu awudi ada si wo be yi wadie no ho nipa betu champagne ebi kura wonya no hwe o eye ne de say ye you free that position anopa mi tumi nuanom fo adwuma ye fofo me ka sem bi say ye didi adwuma no ehon ye nidim enti abusuafo opportunity no a wanya no hwe na wansai no anopa masam a me ka kire wo no na efiri wo nsa me nana ose akwasi wo beye mmobọ te seta wisie Sompa 93.1 na ade ba ko aya pa ma me fanka ho na me move nkomanim sa wanya akwanya ewa adwuma wura bi anim eyo onyame na mo anya favor ewa nanim ade na ade no kwa aduro so me bacho tie minim se ebia asema maka no wote de me ka no wase a Ma Mary onyankopon ya wadoma mo anya favor wo bi anim eye nyankopon adomo obetie nyankopon afutuo ni na kwankyere na wode wo yafuna to wako kotodwa anim abo opportunity a wanya no ho mpaye ani favor wanya no wadwuma wura no anim no wanya obi tu fo safa adwuma wura efa kuntu na se pa opa wasem no onpe wasem mo he aduro no entimi sustain wo da se wunya koye sa na waka kire Israel nyankopon se baabi a obo a wokoduru ye no opa ne chew wo a wobetimi ato a wahoden so enti onyi ne nsam firi wase wa wie ya no anunti ana enipa bebre wo ho a onya opportunity wo nipa bi abra bom tieni yo enya opportunity e wo nipa bi abra bom na one no bobra e wo mu a obehunu se nipa kro afede na ne ho kro abaye ne hi etoda enya obi na akoka nsam a kire nipa kro eye aduro no a wode no course won na nyankopon yi ni nsa firi wase. That is why afede aduro na tro no nipa na odowo no siwa na opa wasem no afede obeye ne tamfo ohun na bibi yaye no anopa mi tufo aka kire osese wanya opportunity wo obi a wabi adwuma wode ahya wo nsa na so obi atufo se fa no kwa aduro so ana wakwa aduro so a anopa yi aka kire aduro wura ne se opa ne chew onfara aduro na ko Israel nyankopon anim ko pa ne chew se urade opportunity na wo de maame no me ankasa mayi wasi nkyɛn me pese afei de me san ba wo nkyɛn bi anopa we na me ka kyerɛw sam no doso mabusuafo wa hawo so bɛka bi wo fi a wotie me no enne memma wakonya na wafrɛ enne kra saki me bacho Fakye bia story no se yentimi amfa mo manen hame enne me pese me ni menuanom a enya opportunity na odi ho agro ema saade ni free wonsa manne onya de kra nko pe enne bemma bi agya oba bi oba ni nyanko besan akọ back onya opportunity ni wanso mu ye bemma bi nya oba bi won life mu na your opportunity ma bemma no wanso oba ni mu ye unya adwuma bi opportunity wammu sa opportunity na nyame de ma wo no sa kwanya no wammu
enne ye yi wo fra adwuma mu ya fa nkrofo bebre hwe da bia me kam so radio no etiso no ye wo bi a obetena ba bia meti ya wanhwa abeka se ti wenum nyina wo ho Sompa 93.1. but opportunity ni me na menya asopanyi justice wenum nyansa nchen obi a o opportunity ni wanya wana catch us say me wo wiase nyina ma mary ni nyansa opportunity ni wanya se minister adwene ye ne say baby a wote no ono ne modern mo na de na betena ho a wa feli because na minim producer no a oye no nipa ebo punu aba ba ye no do so chen no anopa mi pese me catch us say onya opportunity a en to no ase akonya bia wanya e wa brabo mu no hwe na wan toto na se me kan krofo mi no bi ho asem taw a kire wo hwe ena to ne bo Adam ene hawadin a eye me ya sa wo Facebook but sa wo Facebook hwe opportunity pa nyankopon de ma Adam and Hawa the whole world ewiase nyina nipa odi kan ba wiase eye Adam ena nyame de ne yere Hawa esan be pi no so nti wa wo hwe Sompa TV no wo Facebook YouTube wa wo hwe Sompa no hwe ba bia na Adam ne yere tie hwe mo akese a wo ne wo di agro opportunity ewiase nyina nipa odi kan ba ewiase nyame se Adam ne Hawa yi aduaba no mu nti bi ni na wona wo ya manager CEO ka kira wo se utimi chase utimi fa utimi yedi ba msika sam de mfa wo sa nko ho a wo kwede ho bibisa wo nyame awiase nyina ye ne de an ka kire Adam ne yere Hawa se trom ho nua bebrebe ma men kan to ye wo fruit bi wo ha ebi ni Ghana ye hunu bi da ko other countries wo behu na ni nyina wo edin trom emwa bia ye de ani ehu ni mwa ye mfu ye ni hu ye no na omo ewo edin trom Adam ne yere Hawa ene na hwe omo so aye big opportunity nyankopon de ma Adam ne yere Hawa ewo wiase afedie ayeden ena Mose nguma no onyankopon atiemu efre Adam ne yere Hawa na afedie Hawa ane ni kunu Adam ka kire Awurade se yete won ka no yesuro abusiafo anopai masembisa ne se opportunity a wanya no adan na opese ototo opportunity na se Adam ne Hawa the whole world muna nyame adi kan bomo eye den na kwanya nyame de ma amo no matoto na se enne ye bom tiri so hwe opportunity Adam ne Hawa nyae enne Adam ne Hawa wen afedi akokora kase ye Adam asefo Adam nana owo da ho mai hwede mo de abre yen opportunity amanya no wonyame anim enne wote kwa na nyansa 47 mrante ahene ye bo afari yesi nyankopon ya adoma on the 17th of next month ye de papa we ko shefom why
show opportunity a nya no wo nyankopon anim amoa nyame de bre Adam say kofie toto muadin edin bia wo de ba frɛ no no eno na ebeka wo wiase na woti jata woti akrante woti wotwe a eye Adam e de toto din na yetei broni ba na be ye ka obeba Ghana say yen ne ento ne din ade na nyame nya nipa biem akifa ba bi o mu dwane no eto so nyame a obatro mfimfin ne mo be bon komo afa di oba u dwane aden mamenka akwa ba ko bi ho asem na afa de memfansi ene miri aba address blessing aba ono mini ni hia ye wo nkomo ayidi nti eno de eye mene nasem akwa bi otimi nya akokoduro pa o ye mienu ko ne papa ne maame nchen ka kire ne se onie uwa kwanya te o papa ene o maame nchen ajapade o papa nya no bebre ne nua panyin no na wo na chi no okuma no so na gina ho no ka kire ne papa se ajapade a wo no uwa family de mami amfa nko bombra papa ne si jai na minwu ye kura no mo na mo hwe so o se dabi hwa kwanya o papa de ama wo na wra ho sema wo mu ni se akwaji ajapade a ne papa de ama no akifa to so mami akohwie Emma ensamfo sa sikan oye no na ya de ben esa dakrubi Sompa 93.1 na ni ba no ho so no akifa to so mami no te emprakum afede mprako aduane a yede aba no ne mprako no na edidie wonya opportunity afiri papa nchen fane se papa di usika kura ma wa fako bobra opportunity yede ama no no wo de akoye ma ne nsa ene bra me nkoto ma wo ene onso wade ne nsa sum na no Sompa 93.1 anopai in cancer mchiro se opportunity anyame de ama wo adon achede a nyankopon de ama wo wa mana nsombo ama wo na ototo na se a asembeto anopai aha enam de tofin komosi aha nipa suru no Sompa 93.1 nipa wanya opportunity na opese obotugo ote aya comfort zone na wote no susuma hwanya wode nyame be hirawo asin ba bia wote no hwa mamen kan okranchiro opportunity bia me manya no mabra bomu no se me ka kire urade na urade ma me hu mu aya mama ni pa bia ni ho be ka kire me a me ja sa opportunity na to ho na me somu nso a urade hira so anopai se wonya opportunity a aya hwede oben wa wo ye otamfo wanhwe obebu abamu aka kire o se da bi a wote no tena ho a enso umuvi ko wani mu a obekọ wadi anopai aha na medisi mawie ene mapamfo no modoso menu aba nso efri nkran waba ba ye no so se me ba na mankasa wo me ankasa me bra Tofiakwa
program so a asem ti Joyce e wa ha woni be kwanabo sa kwamra jai MSI me plan me say plan because all them me ba kwamra ma me kan sam kire onim say Sompa ha enche Sompa recording studio eba that's right on say tarawan no ye adwene no ya tele enti eye me de pass nyankopon bie sa kwan no many first person America do any studio no kwa ya na mi ebia emwa adan kwamra ebia emwa adan no manya opportunity amanya no won say obeso obotugu udie me Joyce buy me na me ko fa ne free ne car mu buy wo se me pie me ti ha me pie yes me signal me nya signal no me fa enti kwamra enkire ma ko fa na ba me ne be ye collabo na wa fa na be check current de emwa okay nti wo no ese de be ne say me ne ya na wa hwe ye be to Adam nana nti na wa hwe kwa ye fa so a oto a na mato what I say nti wo kra de mmam kwamra because all this wo koye recording studio bibi samu a ye na kra mie kwamra because obi abono nyom kra o future say ka gate to mu no yehu de na wo ye wo tie pa chen man to ma ba ko sei na de bone ben kwamra brother pa de ese ai bo she na me she wo no wa se no enye we fa ma wa se no ba na ma enfa bo she no say ba na ma o ko se de he nim se de o bo se yo so me wo ka so beto makatuam wantum eye 1 na no ada wo ka so be chama de wa ncheme eno so amba ntinye enna me ne Joyce be collabo no na wo be ka se de be mfa fa na mfa sa nso na nso mama Joyce so de hia de also was through yeah o ma hire kwa busa de na kwa yi na me de nya sara me sara me de wo sara ma kan de na me wo sara no enti o twa clip na ka so mremu a hwa na beto na ya wa chera no ne we enye nice bi abra ohini na ebo mabaso Guni pani ma sasa ma ye phone kra ni adade ama ye phone kra battery that's right asama ye kan we opportunity na unya what man opportunity say prove to the whole world say woni masa video ana da ho che video bia aki unya opportunity want man sa won say ewiase ade ya pa se momoni ka kire ko bi se na ho bon sanka munya kwabna kase de dia to so o me dia no dia aka wiase nyina be hu se fato so electric dancer what dia fato so sa me no me kasa na me free mu ba ntino na wo se me kono sa star no wo se me sa obi ahu se ohu bia hu kasa meka amra waja se because wo sa ya no obi ahu se wo ya die kwamra eye wonya sa ya no mu hu se wo ya die na ene wo ho no na de wenti asa me sa no wo de hade o se omo wo so ayi na omo wo so e fan sai na kra ayi no omo wo so e fan sai estimate kasa ya bi no wo so ya bi no wo so enye mu ka jim sa be bo ya bi no wo so hwe me sa ya no mu sa ko da oro si o ma fere na good plan mo asa wonya opportunity want man ya bibia fe na ba abusian for what am fa na say we monte na yanko ya ni good plan mo asa asopanyi ewiase no ewiase se yese wakonya boa se wayi mframa ka wo kwam na kase de oni obi amani da so pass asam to me me ya papa afa wo sawie na me amanfo frefre me sa na me na dan no say na wo papa de na oye na me hwe yo o say ne ko hwe me ko hwe ya Tofi woni madwuma akwabran yi se Joyce duro anim ho na ono omudi nkomo se abon na aba no ono obema wasa na opeso obo ugu no ono wokosa me ankasa kra ne no enti de kwabran ye no me hu adwuma kra wa oye nia amanfo wo you free guys clip because say the Joyce Ghana fosi ya that Joyce no Joyce de obi ani se show ba nwumunum e ba show Ghana ha
ebi abotumi do obi atoto ne ho anyum to ho but show de untumi mfu obi antoto Joyce ho nti eno na omunim se Tofi be wura mu e ha wo omunyi me nti na yi ba ko pena mommy fans eti say eti ebi Tofi wo bebam baba Joyce show me ankala so me want me title tracks title tracks Joyce ya ne ba ko no ya mpena asemu enye no ayi no on say ya bought na African ni African wempo or jeans white bi wo ho the friend jumpsuit na we bought white bi say na so abobo anu kakra wa mo say yi na asabi no awurade no de ana no nam tumu a I was for just blessing our ha enche me yada no oh yeah so kwa me say o obi out kana say oh yes Joyce yeah o say de bia me kana asem me ya e dia so panyin ba o vim so and then no ya mo bon no tau Tofi tau I Mr. Mona Joyce so emra na opportunity ono so yeah ho na Joyce nti ya de ebre na be ma no okay Tofi okay kan manti ni bi wo Bible mu a na omunya a chance a o amfa anya hwe na no na ekofa papa bi be di ade na nyame frɛ no bisa ne sɛ kan ye menye ma wo na brantie no transidin no kan de kese ba ko sɛ openyansa ode bebu oman ya onyame de na to ano no saa de a obisa ya no Bible so onyame di pi e kan no ho na Awurade akwa efrɛ no Elia ana Elijah obenya akwanya wonyame animu anyame ye ne difo de no som ye adwuma pi na brantie bi be ye na kwala ya efrɛ no Elisha na se twi ne se Eliasa na odi na chia na drumre bi a nyame befa Elijah akosoro no na oya aggressive say sani etie bia se baton no ye de ma no Tofi oye ya na Elijah kasa o ka che no ye say se uhunu se wo family dem ya akosoro a honhom e wo me so a ubisa no ne mo ho miru no ye de ba ma ho kwanya kese pa o so wo wi ase say bisa ne open na menye ma wo Elisha tumi bisa ade a emu oduru pa wo Elijah homa Bible say ye fa Elijah akosoro no honhom na mpa ne mo ho miru no eba Elisha so so okay kan Bible a senchene dodo a Elijah wuye no Elisha ebewu no na akaba ako na ye times 2 wow nti wanya eno na yesie no a echire na ye kwa akosie wo bi a ye kwoto no twene ya ne funu no kwoto Elisha asie ye ana na muso no nipa kro say nipa no sole ye man ebe kan ne nsanche ne ho mebe ye times 2 of Elijah de no okay Tofi winim Elisha nso echi Abrantie bi a friend Gehazi ebenya asa akwanya kro no a Elisha nyan ya ono wo bi sa bi a obenya times 2 no baro nim de Gehazi ye ono de obi a ya san yare na papa na hunu se hese ode ne ko onte se ne nkofu ya fasika bra men san yare ono ye wosana pese ode ma na kora o se fa ko menye na onfa nkwa na Gehazi nam fichire ekoya wakwa akwaje achede instead sen ko betena se no ono so Elisha ekwa odi honhom e wono so na ma no no ono de osai sa akwanya na wo ho no na afi kwata ene be ye japade a ye de ama no minim ni parodo a ato badin ato Gehazi badin Bible kro ya memfa Bible ho de ye ba akon kan ho so panyin fasima me na ne no pressure on ai wadaroma okay ede to ma free ho na men kan de ba akon okay ene ma a time man nkofo emese opportunity no edoso ba akoye akwadworo okay ba akoye kasa okay ba akoye ahomaso okay sa na ema mi ensa nyina se me fabra kirechire mu a ubehunu ba bi a wo de ye wo ne a time o mix opportunity na akwanya ebe wakwan mu no a time free ho a wani ma wo ho so Tofi nipa pi nya bre kodi nipa bi achi a ebre poti bi e de ma won se nanka ommmra meye bibi omo amu sa abre no amo ma mix ade na omo nhia no ba bia biu kasa bi a obi ka kire obi ba akope
trust ade nipa no woni mu ana onum se ko betumi di bibi ahye ne nsa na ni da no so na ode na chiri beja no sa trust no eyira yekra kasa korope obi hu no hu se afei de baabi ye de no agina no wabechen obi a hantan ne ahomaso hye ase bewura asa nipa nimu ama kwanya na nke wona nimu wo so to aso no wanya biu tofi nipa pi esi omabusuafo nhira kwan omunya akwanya ko wura baabi a na wo se nke nipa di omachie ekoduru baabi mo omo so hwenhare omo nanso omo sei sa ade no eti akwanya bi ebe nipa abrabom na de ba akon se hye no nso no se eniema bi woni pa setremu day by day a wanhwe ya sa ade no be fa wasetremu pe eno ano no sende yesi hu bia sende yesi jiwutumu bia sende yesi fa bia no e ma sa ade no e be free ho ebi ana ya aware mu ebi ana ya asore mu ebi ana ya adwuma mu ebi ana ya namfo mu obi kura wo ho aka wo kotena mu bi nipa bi a ono ni kohia ye keke adoya kitua bi a wo ye no on mixi bi bia na nka wada ache a e wo nanimu ana no meka ni fia Judas ebenya akwanya se na nka ye de ni din ebe chekere heaven kro vi se Yesu asuafo dumiru no Bible say heaven kro no wo mu din atoto so but sa akwanya Judas nya ye retofe o say no enne okọ heaven a Judas din ni ho but obi be fa sa akwanya no aye ni ye pa nti ade bia nyame de ama wona so wanhwe ni ye antoto ama amfanfa so amrewo ene woda ache ni nchirima obi bu abefa kwanti a wa so no abefa Matias wo ha we anse ya friend Tofi ene wode ene da momfa ncheme na am say ene no we say nenka fire ho ba papa ne ma pi na ya ye na ntumi amba nyahwe ene say wo say to aso next week cry be to aso ma opportunity the opportunity it comes but once. That's it. A bit me enya second chance dear but also it comes but why em fansha ya dwunu sa se akwanya bia eba no eba preko enra na medwendwen sa asem we ho na ye de beto na eda foforo ya dwendwen ho ewiase no ya ne yeta aka se ebi beja bi ye no kre ana se obia nyankopon de bibi ma obia so omeye na emum akwanya no na emma yentimi enye saa ade no yemfa nto ho na eda foforo ya dwendwen ho se ebi beja bi ampa ana se nyankopon de akwanya emma obia ewiase ni mu ade dodo nyina ye erade dia enipa ne wona owom erade no bi entan bi nemom ode akwanya ehyaase se de Tofi ede bae de me na me de be example no kra wakani nyina Adam se de osi hyase akwanya onya ya nyankopon epam asoodin ti nyankopon epam ni free edin trom ho na chese akwanya wo ho manipa nyina nyame oni nipa ena se de da bia ya ye ka no nemom oyiyi bi na odi bi akwanya ma bi se ne be ya ebewie bi so nanso se asoden ba sa akwanya ni free ho a kai hu se nyankopon owo bi foforo a oyede ode ne be hye ho enti wa abusua panyi akwanya wanya edi abusua panyi ni hwe ni yie adwuma mu akwanya wanya edi adwuma panyi ni hwe ni yie asori mu akwanya wanya na wo ya nyuntuni nyame ama wo ne dedede mama nya onti nya ti a wo ti enti na mo abefrem nyame ama wo ne dedede wo de bo nwum eya akwanya kasi o da bia mti wo no obi todwo mehwe ne sa Joyce mo ne ade no mo hwe sa mse erade da bra no ama me ne bi sa nyame nko ye awuzavo I know the agbobo efu na ni am ye me so no odom esombo ma me pa wo wiase ye enwom to akyede omo etodwom to mu hwe ne yie yes enya akyede ketoa so ebi di bia ti bi eya kwanya nkanya me betimi di amani pa foforo bi abusua no go betimi di am obi foforo ede pa na aye ma nyame enti ode saa de no nko out of the lot ode saa de ne ma o enti yenwe ni ye wa sorry mu sofo a wanya adie ba bi a wotie se sofo pani a ye kotokoto na ye jese ye di buo ni ani die eya kwanya
enti akwanya bia nyame de ma obia hweni yie eya adom se wo de toto fom a nyankopon enne oyiw ho a ode ofoforo be hye ho so ede na kwanya etoto fom no oyi no ho no ode David ye dey ebe hye ho nyame oni enipa ede enna enti akwanya bia yenya wo asetena mu no yenhwe ne yie ne yema ya ni nkɔ ho na enye nhyira ma afoforo ma mere me da se pa na asɛm ne ma mere aka no obi oba me bia no onni me ka sɛm wei ye obi wo hɔ a nyame ahyɛ da bɔ no leader ade a menye bi da wiase sɛ me de power wo besisi unua wo yɛ sa nyame betua wo ka I'm telling you so onyame ma opportunity sɛ wo yɛ leader na wo gina leader wo yɛ so e de ka obi sha ɛsɛ sɛ nyankopɔn tua wo ka I'm telling you tinne me nua no ma mo positions ɛyɛ futu na me de ma mo ɛyɛ opportunity ni wanya nyame yi wo firi hɔ nne obenya obi abesia nan obi kura be ya chewo abeje unsem ebre ni afa nne minister baba bonita oni anko na anope radin shiraw pa opportunity ho asema ye kan na anope mamenchia a dues collection e wo crofrom traffic light na se ono na ma anope me ho afc na baba ye ka opportunity no kra no obi se eye de ben or say a set time or circumstance that makes it possible to do something. Ebrebia ya she anase ebrebia yenya se yebetimi aya adie. Na orebi ye friend H. Jackson Brown Jr. or say there is nothing expensive than a missed opportunity. Or say we say adie bia ni wane boarding se akwanya bi be free onsa. Bi bia ni we ase ane boarding a chance say akwanya bi ebe free onsa hwe anopai ye twa ya semtia na me ka kire obi a wudi domanim say the fact that you are to rule people doesn't make you the best of them. Onyame di wa synkrofo bia no se di omanim no enkire se wo na wo som bo chen wo mu eya dum bi eya akwanya bi eye favor bi na allocate wo hwe enipanya akwanya wie a ɛhɔ no yɛ ahomaso yɛni bɛba yɛ ho so no na akwanya na free yensa hwe ba bia wo free a ansa na wonya sa akwanya no managerial position na ekura wo no in terms of qualification ka won qualify adwuma bia wo yɛ no wa wo nim pefe sɛ yɛ di book sem na ɛba anka won ka ho bara yɛ akwanya na enipanya akwanya afe na bonsam anase na dwene e kire ne se e wo se dibia we a menya de enka ye misei opani obeto fom eripanya akonya wi a afe na obedwene se sa akonya we ekura me de ye sisi me eno ena me ye missy opportunities bebre na osi the way to success is when preparation meets opportunities. Enipa ye kase successor yeyo anase nkunimdie ekwan ye fasunya eye whereby say wo wa ho boa no a wa boa no ene akwanya ebehia hwe ade bi a wo pe no obi aboa no ho chen o adwuma na wo kope na wo nyae no obi wo qualification chen radio so a nyame aya adoma ye ti ha yi no sabio ye nim nyansa nchen obi o ena ye ho nya fa nchen obi bede ya adum bi ni akwanya bi anopai mai bi frame na ye no mo na te kronom Fakye ofrem no say abrante eti say na me so ofa nyame ho ye pa no say owura na ye friend Tofiakwa no nyame hira na pa na me say na aden o say hwe akwanya papa no de amawo no enya akwanya ketwa na menim se owura no na awurade ne kasa kire na about akwanya ho asema anopai ye ba bekan a hwe papa wo de ye kasa si a ye di nkomo bi wo sa ade we ho a we de
o producer na media tuja hwe obi ama wakwanya anopai akwanya bi obi de ma wo nti no frene da na se wate sanya akwanya bi obi de ma wo a ebia nka wo san akọ akurase enya akwanya bi obi de ma asake ara na wo sere na ne tam na bitimi na baba Eradi Israel me nua ba Joyce oluma won say enwum bi na at the studio no be 1.5 years ni yeah Mrs. Stella na me dey try no te mama akwanya enti akwanya ende menya no anya akwanya keta bra kwa me de me ne bra kwa me aka ho asem enwum no say Mrs. Joyce enye ya me mfa mai bra kwa me de me na aka ho asem dada enti na kwanya ya menya no oluma grafo ma gravo Okay, I was here for Kwabra. Ade ba kwa mahu in life and say okay. Nyame we smart to the sense ade bi odom obi bia no de sieo. Yes. Yes, I will pray ansa na won saka. Yeah. Obi wo ho a otene to so sei. Te na kwanya nyina abon. Na kwanya abon. Ne to a wote so. Wote so keke ni nti. Na kwanya nyina abon. Adwero be kunipa. Obi ni maduane ye wo mpotam ho no mu a wo magidin kura a wo de keep ene magesam dwa ya so mu kura mu hayi kura no enka kase ye no aduane pa nkomo nka ho enso se obe free baabi a wote no kura ba animu abetoto boode anasa abeton nsuo kura won nkyɛn kɛkɛ na obi ahunu sɛ saa de we maami obetima ye kura no ɔma ama na kwanya nyina bɔ no obi wɔ hɔ a na ho ɔfa nyame de ama no what the man for akwanya binti. Okay. Minima adwuma bi wo ho no mu a ye befa wa na ye wa ho ofentira. Okay. Adwuma bi a obekom bia wo biti front desk bia no. Wo de ahwe nipa na o te front desk no. Ah. Sabi, enye obi na nya akwanya tena front desk o. Yeah. Or you about me say wo ba because ye to pampim ani atokuro. Yeah. Ekuro bia obeduru so a to barrier kire say wo ya eduru kuro mu ho. Nti oba wo te front desk bia no tumi say oba no eye kama. Wo na e ka adwuma no mu asem kura no. Akira wo se adwuma me ba ha kura no ahaye hwe se wani kumu a tam pote a wo deda no wunhu okay tam pote a wo deda no wunhu nti wakwanya e ba wunhu gisa asi awie wakwanya betimi aba wo kam wakwanya betimi aba kwan ho a wugina okay wakwanya betimi aba na yana bibifo no se yakwanya na e ba na yi dwane so study bibifo pa ahwe a yeah se wo ba gina kwanche na se bia ka e ba na se bia na ye na kwanya wo Ravani ne betimi agina obefrɛ wo ba ne se maame bra omuha no David na adwe nyina ne se nipa ho ayehu obepɛ no nso bi kwa na ye na kwanya wo ebia na ye na kwanya obi anim kakra wante ankyerɛ wo pani bi a wonim ne nti okay na kwanya ba no ade ba ko ha bibifo pa ne se ye pese ehunu se kwabana kase nie ye pese be hunu se Joyce Blessing na obo Adam na ne nie ansa na makoto akyea mo okay ntubo hu se bia ohun se Joyce gina e bia kwanche wo kura se kan ya wo kwa afuom no anya Joyce ase na ose ne keke I was say best farmer pa na tu no enjo obenya award so what ase enti eyesa enipa hwe wano kasa yie na makonya betumi abɔ wano kasa hwe ni yie pa na wan hwe yie wano kasa keke bema wakonya abɔ na so kwamna emma bebere ano asem tu eno na me awade yes bema ni bejawo ɛna emma nso a eta twe kora bebre pa no omakonya nyina abɔ wo mo okay oba bi wo ho a tofe sɛ wokoto ne fie bi mu a yanka nkyerɛ wo sɛ wo fira bonte ne be ware fie ho wonyi ni da yeah because bema na wode ne ba fie ho no bema na maame bema ni nua maamo empo bema no papa no kra fa ne sɛ wo ye ne yafumu bankasa yes so yanka nkyerɛ wo sɛ sister ya wote ho yi ebia maasene no a wonyi ni da yeah abayibusuani yes ne nyina ne ya akwanya obi nim baabi na akwanya be fira ba nti ya hwe nipa wo no mo san yie ɛna nipa na wo ne san sɛ de wo si hunu ne bi wo ya saa na wote nti ya hwe yie okay obetimi aso wa hwe obetimi afrɛ wo fon so kɛkɛ adagye ketua bi a wanya ma no nti tofe ne bia na nke big offer wow e bia na ye big contract pa na ga bia e pai dia ma wo but wonya me number wo he when the ma wo was saying my busy yan kasa akiri tofe saa de na wo ye kaka nti o ipa no mfrɛ wo biem akiri ya beka se yi mi hu yanka
akwanya bia ni hono mu apa ho abesanya ne biem so ubenya kura no a ente se original one na nka won sai ka no okay nti ya hwe wano kasa yie na hwe ba bia wugina ne yie hwe ba bia wo kɔ ne yie na akwanya amo very simple akwanya ne ni bre poti ya hyehyɛ to ho se ne kwabra kase makwanya ni kama ko yimi papa ntoma pa kente papa na mafa ne chaw no na makaso dika same na me papa he nkyene bia hye na mete ya yes chief igwe maba because na ye makwanya what I say yes u front mapa unhia wase nti you careful you very careful pa obi a obehia no bia obi wo ho a obedre sese bodam ni abanso no wo modam e bia na ye wakwanya e bi kru anu a sabi ba bia wote nsuo bi kru a won potam ho na aso wahwe o se sister yi de obi ase wonye sister obi ase ne hwene mo bon no nti mekọ akoso no ahwe ampani ampa oba ya na wanyaw ebi nso oba ya na nka wo prove no wrong a tofi ka wonhyira bia mfie pete eso akata no dakope ena nyame bie kwan de manipa dakope ena nyame gide ode amawo a wanhwe so yie no efiri wonsam na weba zero ba besre no wadi obi ya busua mu pani obi ya maame bi ne ba ba ma wonya sika sei tam jema samalai ma chime dase magoro madesa madam ase enne wosre no wadi minimum obi wa busua ma bra sa ma no 5 cities anopa yi a akwanya bia wonya ye a wanhwe so ye ntino umba no 5 cities ati sa ma no be 1 billion I'm telling you because was so sika mu pen na wo de ma no a wo de ye ahwe obi a was so sika mu pen pa no wo se de oni apem da no na ye de wo hasisi no he sa wo pese hu so obi anya sika pa jaya wo de ya man 10 cities mo so de man na no asini trase hey pa hey ubu san sa de ya so oba wien sa mo se na ensa no asiesie no tumi se ensa na yi no kara no pa na obetumi de ahokyere pa man sa yi ni kara pa ewia so bia no wo tuntumo me kaw nai wo de person hu so person yakokọ pa yes ka bra ewia so bia no ha ne ho otan yo ye tuntumfo ye wu bra ewia so bia no ha ne ho otan yo bra kam na de sika timi ye bi hwe na me se na no me kọ wedding bi ase ewura hoi sister no a ye ko fa na ba no afekwa do wo tum sa manfo to omani a etra sa sister no so hwa cash wo ho na be man no a obe ware no no tofi ikroma na se sikani bia ndia bra ye kasi obi wo cash na hwe wo ba no akura bia se ba bia oso wo ba no an obe ware no because of say na okọ ba bia okoto land bi wo ba bi sa ga na okosi ni so a gen no enu aduane e de map afo a na wo do mo kọ keke wow the opportunity na one akwanya nyina wanya no na hwe oba ne nsa pa e de kawa be se hwe de na esisi fom a bra nyame timi ye niema bia ti ya hwe yi mate kwanwa ya hwe yi nyame timi ye bibia mate ase why tinsa de o ye ro for be twa picture Adam na aba unbreakable onim se me hwe short video bi na ma Mary obi ko interview ena adwuma wura na oye CEO na nkasa pacho odwa esi aba studio timunya abotre pacho ti say dem say adwa is all the two you na nya sa de any pressure be ba so ha ena CEO no a ma ono na ebetene mo aye interview no oba na om de akonya sisi ho ena obetene mu na ohwe ababa wa ba ko a otwe ben no said the oba no ye no ho because na ne office otimi ba office timi sesa no ho unze na de bebre o mo office cry wo mu fie because ne office wu kwa ne bibia wo ho ne ba ne bibia hye ho na atare a papa no hye ye obetena omumu no tim se girl no ye no ho o ye no ho bibi like opese o kire se akwa no o mpese no ho kura ba de be ebeka no
ti papa no so ya na say on say or so ma hwe na say or twe omo nti na wo hwe ada girl na wo ho no a na girl no ayi na ni hwe lady na oka no ho no de oye no na hu say eha no na papa no sorry firi omo call baby call interview na papa no address for on it na tim say nipa ehon po ndi wan kasa no edne na kire se obenya adwuma no hwa komra mama nka se mi nkire o eno na me ne obi tika mu anwumre ti etika no mu ano ena ohun se mi phone na bele na oni ni pakro kodwantwi nyomtuni ti me fae no na ye nkomudie ye se na wo so release achekra but otwen kakra ena na all ka kire me say oko US afei no wabedu nti menya nhihye na omra kumase ti ni pakrotika no ma no se bra enne no de menti say ye kwadwantwi ba menyi ni say ye wono na msi aden no se nti kwadwantwi na e kasa wo ho saa no menim kwamra de meka na watemase adenti na manstru obetima fafo se me amadu yakoba mi fire kura se wo fere me for den kahwe ba bia kwadwantwi adu nka o ben no a na nka wo prapra no ho guest ya wo ye artist opportunity a wanya your fans but obi kura ben fans mama nka sa se mu nkyere mu me personally nenyom to ne sa ne lifestyle mempe ba me ka kire akwa bi ne fe no Shatawale no sir what in the fancy ye no untumi da obekọ down kwamna minim sa asema me kan watemase me se upa ma Shatawale mra kumase ne ese me se kuro na fa bebo ba me wo de ne nwom ne ni bibia kyeme a mempe ba kwamna obi wo suban bi ye suban papa ye mfa bone no nko anya de ben enya gi no masa ena me say sabi I'm sorry to say this obetimi aka sem bi a time wo say but one ne fancy there onko ho entiwe se nyankopon ma so a wo opportunity ne nkrofo atwa wo ho ahia so one cut down Eddie so be ko anim me opportunities are menya no wiase itimi ka kire mu se me deserve na opportunity bia menya no wiase so me ntoto na se da because emu na me nhyira firiba some no we are never hwe kwamna ka metim enne o pesa ka no boa ekeka ko 2 billion misi ade we mi yire mfida opportunity na menya yo se menam kwan so ba bi na makoto se ye hihye clinic bi wo ho na mbowura ho na mse clinic yi de me pesa me ne mo ye adwuma ti doctor ni amekoto no ho no na on hyeda nimi sa na adwuma wura no de way back onimi pemasem dada ti me gi number me frɛ no nam so me ye adwuma wa ha na me pesa me gi mo advert ni bi kobo Amerity mi kan pa yo ti me bo mi din no se na se wa hyase ne me bo amani
and also any me pesa we PR ma 21st clinic na boso me so abeje me sen nam sem pa chawo me ankasa de me nyusika na opportunity kura wo de ama me say me nye PR ema wo no me da se ma hwe e bi so opportunity na o de ma me no se kam ka chen so boso me so a mejo 5,000 kebe putu no off na me start 21st clinic adwuma as a PR babia ne branch wo Ghana bia no dize November me chini toda kra bokwa kodu na Dr. Buku ai hotel me se me na bu me ka seat no mada me se fama hoho obi nye ne bibi kwa da kromeni ne ti radio so say Helen Point dog na dey me no story ne ye kanu Helen Point na meni ne sign 6 months na odin anniversary no say representer we your friend ene kasa we o say me share adwuma na se na obo ame pa me send 5,000 amano cash na wa send ye wie ya ka 10 minutes a show no ende ene o say ya me kama kuma se car metim me mfa nche obi nipa kro me ni san ye ncheye maso no ahwe premier nsa wa pass it to na ba kono kra no me teacher ni a mitirimu na eden nka wotwa sai nipa kro no ene wo Tofiakwa me ye speechless mama ntimi ankasa na me su I'm telling you na me su me say me yire mfisa opportunity we da ka sabre na dollar inko so na wanya no fokra ye 1.5 billion na sabi woni adwene na wo de na wotena mu call program no o ye ne dey azo banyo de nyamutre ma hwe se unya opportunity a entoto na se ene de se funu ni kura ni abi obi anim se Dr. Blessed Foster Tara One Media ono na hye aye den na menya this opportunity say the whole Tara One Media otimi frawo Sompa Father Dixon na sa opportunity we me betoto na se ya onkrofo bu anya me be hira wo mo dodo na wiase nyankopon nam nipa so ene opagya nipa si ba bie we dey me personal testimony na maka no ti sa opportunity we a wo de ma me no me say se fom kra madam na titi am so we say e bia mabusua mu obi ma me sa opportunity ni da nam dia ko wu dog ano pede ma boya power fa che me no yesi ara no ho kika no Kwame Tofi ne wodi se o kwa anwa mu na ikudi na yam tuye no Kwame se dia no so wa na kotoba yo o se that time need isiketi to rade akwa wo ni isiketi to no ya bre wo hwiase no ho eni akwa we obi ntine bibi ase de ni isiketi to no opportunity bie nyankopon so de maaye no yantoto na se amfa ni agro ene ni ba bia ya bedui ene ono kwa me ne hwan ono o store wa dum na dum store ya je ne kwa aye obi di asema jawo Kwame Tofi ene ye ka akwanya ho asem ya asemu tiawa na we dey tiawa kan ni tiawa Tofi
Mame Fakye we so na Stephen Kofinti one ni nuanom omo nyina da amanfo ase obra mo papa ekam yeah ma accountant no patwan okay also odo bibi ala oba ya ase se ombe na mwa they catch him say adwuma no me na me deputy CEO catch me o ya we dada onim bibia na Tofi asemo na ye ka no about opportunity no say etimi ba wo bra papa room ana abonim yeah me wonu ma ka asem bi kire me ka no nko ana me de asi okay papa bi wo krum ha o skapa o ton paint me pese me boni din okay na opportunity wo nyaa ne say me wonu ma ase no ne nyina eye adwuma wa Safo market okay ena ono ne obi na ye adwuma wo store or your store boy ena na me wonu ma so ena obi nso na ye adwuma ono so ye store boy na wapon adwuma no ye na adwen so na de wo kwakotena ba bi na watwa baako ti wo so wo koye no okoto ne nsa na odi si table bi so a onom na broni bi nso ba ho ena ono so beto nsa ena odi be si ni table na na ote so no okay no started so odi ni di nkomo o started so odi ni di nkomo no so obaga na so obepe ba bi na odi paint aba ama odi abeye adwuma no so me yankasa me hostel me ye painter me ye hwan born nyema so metima ye metima yobo broni de wo yobo na ote wase to ko ye no ko pa ma me no o ni stool mu chew se wo sere no onye opportunity bi okay na obi di painting print was sere no o man fa me go store ne half okay ti akwane de sample e bre no ma me ne store half and we di go nti Asafo market one nam ho nti wo na onimu wa no abeka oh mi wo paint bi o no a di bia ko paint wo dem ama wo store mu anu di bia paint to paint ama fo eh paint ye no ka kira kwan so afi di paint no nti fa bi bra na mo mi store no mu sa wo di 40 feet aba enkum okay nti mamiska na me mfanye warehouse said ye wo ba me di bi gu warehouse ho na me di bia be gu store na me wo mu no okay na broni ni brain iska that time they say na ni to no di bj store afi no di bi kwaje store a pinti ni ba ye utimi yigu ehwa ene papa no se me ka se me bu ni di atofe obi ani no kroma o sika bebri opportunity na wunya ye no be ka se ba bi okotena ye se me ekonom nsa no na e bi ankenye but opportunity okonye firi onti enuanom adofonom ebetimi aba se e bi a so mu kra na obenya opportunity ene bi opportunity ni wo hwe obi wo ho a ebetuma ba se wakohia ba ma bi e bia ba ma no kra wo yire but opportunity bi a hwe ye papa me boni dia kasem papa de bia na me kana asem se papa ne yire entem tete ye no ma me no me hu ni social media biem me hu ni graphic mu da me tin nka wo ba bi ada but time na one papa e ware no tem bia na wo te din tem bia na wo te nka nti that time no na me gidi say opportunity kese ya mama me no but ebia wontimi anso intimi sremo ebia betuma ba say papa ana say ye boni so na de no ba inti e ba say baby e be fa babia som ne to aso ne ye ne yi ne nyame obebo amana yiyi abusiafo no nkrabo apa ho sima edu na afede me lady ewo town o trance ono so meni no nema bebre ye o obeto mi okuro fufuru bi mu yedi nkomo nenso asan beto mi okuro fufuru enye chinchina na yeme o he no okwato ba bia ay I said me opportunity no ye nyame waya ma na abro so eti abusiafo me pesa me dan me ho ba akisa o ma me kwan dia na che se enye de wo ho no na obebo but me pesa me dan me ho ha ba because I nyom ba ko a eda kwamna kase akoma so na wo se me boma no eda won so akoma so okay aha aye Sompa 93.1 FM we aye Fakye show yenko
enyom said I didn't ginger me just say hey any pan in him to say on say we are so be person obre wase a say how up when your opportunity and no be person obre wase sa oh kwabna akidi e man ye nyina afiraki me Joyce papa what is saying Erade adumo me ho ye pa so e wow and you can opportunity ho asem and wa be pie mu menim say wonyu mankasa we no o kan opportunity ho asem say nyankopon ama opportunity say wo besom no because abofo ho fe chen wo papa abofo nim nyansa chen wo omukra de omo won taban a omtimitu obi wonsia obi won nan ne wonni kura wo mienu omukra ba bi o mani tuatua no kura wonim nti se nyame ma opportunity say wo bekoto na ya rekese no aya anope wo be oti hodin any mom to say Erade gusu shira me pa anope nzu ma yin shira me ban na kwa Mr. Titi wo kam etina me fu Mr. Sarika no na me nim ze o de ato won ti mi san ze na sofo ben na kasa yi Miss Sister Mesha me so phobia am pacha Mesha me so phobia am pacha no pay. So can very touching. Ana also okanya meeting on tina me kasa misra because me dem misra me person for same be am pacha o dem am ne number bi am ne nam no a. Asam na wo kan yin neto akoma so ye pa. Straight to the heart like obia o tie bia me say wa yin sure ani obia dia o de kan ho no. The tie na me so meetie pa say asema ekoma yina meet maka bebre afa ho me ba lamplight me obi won ma osumi for program ebu won ma na wan charge no obu am so o de me bana me be bless mo am so de won be bless me bia no ye be so ebu ko na ke de wo mitiri na ka me charge no ebu osumi ma on scarce ne sa na nka ho ano afro no ache wade ho ano wa fro was na me pese me yewe ma na say na me dwen say ka wo ka say me gi say den de wan tua me ma dia think ma miss chances no wow yeah enti de mu kan de no krepa bu to me ba life mu say oni hwe as wo so wa hwe bi sa no na nso na nema be bredi achiwe ba opportunity de ni kwa say ototo na se kra enti na me to nyuma me last nyina agusu no so utie nyuna so me last nyina agusu the opportunity no wanya sa because baby I dey at no baby e hye no enye easy say like ubaji din she say twemachi hwe mabusuan ma nye say mabusuan nye but like heading obi bie no a o baby a like baby o wo no obetima so wonsa say obetima gidin dabi but eradi nku ya far away no of friends who ba mu bi ntino like me fa ni agro nyom to de odi bibia be di agro ne de dabi okay na maka asem is okay dana uba abripo junction na okay mikai so okay mikai ne ma bibi mu ye ne ma bibi pa na mu oba bia ne ba yare ni ade eje like it so yan sase e boy mikai pa se sa nyom no ho you say o so san yem remis minim say sanyo no what's a promise bibi me you fi sanyo no em say first you know say second you enkunim say de ben uni nyum bia ye enkunim because an first aye a wo de buy that na me nche da gd na yeah won go one here boy okay yes now say na ko prasem bia betum obi e ba dress blessing obi anim say dress nim nyum to tinya afi na mbe bisawo na da ben na hye nyom to ayatra ho yenko street one of fans to say oh me fans you cool pa Sompa 93.1 o do ni to for ma unse me one of the artists that like me so he no as a consistent like I so we be as a tun twada as a kwa na bibia be boom the bia asem foforo but to the bia me mama ni so hwe Ghana for the omo so beka and omo nyina obi wa no be defend me ni ade ebi mo a omo gem ye bompa ya ma obi create me fa eye video no that send me
say obi oni me number na say be on to me e be your friend me e be me to me mfa but o say me nya time me hwe video no that's not akọ or they are call tag me on me channel say mama be mumbu say the tie bia no Erade wo ne mapa bia o de be mame then say wo hwe a na say fans no like omo pemasem personally and they are missing omo tie enemy co programmer ebu am timi twa pictures are they chairman to me nsre because unze u twa picture na unze o say o sre kakra yeah yes ana ma fono nyina bi menya time no bia twa picture bia like bia ansa na bia tem event for from mekodia menya time am bia nti obi wor ma hu from afar e bia watete atoso bi what dressy kuntai bo nim say that time na yeti etimatimi ni enya atade enhye ti na enya me adoma wutimi tobi hye no say wo hye de e kama to hu afar no dwen say wo ye dwe ana say like you kuntai nti say wo program no oba so no be twa picture how be receiving no when say na asesa na adwen kra about you okay nti me ne me fans there who bizarre or they will tell you mom discover me like mom ni me share personally they will tell you me a very cool me your time said the tbia who did my time cry me feel because because 5 years ago the first time I'm go Europe baby na me ko bo show no na show ni start here but me ko hunt because baby na dem ko try na ho wa ti me buy na ni pa ko no de me buy no na me ti ni card mu twen and a lady bi ban ne be kasa ti na lady no news am ti card no okay it will come on some pass we minimum and a guy no so I said that piano one come no more who say card also be a like as I'm a pompous be like okay can say be bra I'm say we stay okay now so when sure say I'm power and also why di man can na wie enti o wie no na me bie can am see na me chia afna yem be hye no me chia na me voice no na man yem hye no the voice nega sound no he di na bisa so ni miana afi no I di na me so me Joyce blessing now like me nye kuntan afi the why di ye wie program no or no crofo ko me ho picture no so mo bi entwa bi ba me na me di nka etwa wa etwa saa era nka chen say o de oba en so na me tie no ba bi a wagina kan keka say me say ni na o kwa nka ncho mo say like oba en nye saa na me tie ti bu obi ko bit me didi watamba abotre ambe abotre was animal no ba e ma dwen say me anka sakra we bia kwa fia na se me fi yeah I was your phone din at the Joyce blessing me nua ba no me da nyom to phone de me nua ma no mo me nsi wo mo form if you say me de ade ma me de panwom e da say Evans no na e kire ade odi ko wuram na sabre no tete radio ni bi kasa no ma no na sabre GBC kwa eniti sabre so GBC un say wia na omo bonyom na Evans asoma me say men kosansu emra komna ba bia me kosansu no me koye no na radio no eda ho se esi ho ena owo eti eda radio no ne nsa no so sei opeja kosoro ni tin kosoro sei ya no de atoso opeja ko a no de atoso na me gina ho cheye sanyum no ejai na presenter no e kasa na ni tini dade no so saa opia nwum tuma no wona san peja ni ti no de atoso aboampo feeling nwum na nipa wow enti me the music there eno ne bekume I'm sure to nwum to for the minim ho agro am say a hode me pesa me fa ho when your opportunity da bia me kan sama iti se meti hoyi obi betimi akọ me chiri a wo ye metamfo betimi akọ fa me picture we obetimi sere ne kwamra kase kan me tire ma boro ma kan nimri nchi ho na wako katiwe na wakatiwe no de sie ani manim go ase enti enhia se ebedi ho nkomo ba me pese o ka bibi kire o viewers say ni asisi atwa mu no yakoye ni mo abrabom mamentio
yo me da se em say recently me yi nyuma e friend wo dokesi nyuma me try to hold there me try kwanza me try Adam Nana. Wow. Dokesi nyuma me try to kra sana me ko record Adam Nana nti etwe na me de eno aba nyuma e kan dokesi a Awurade de do yen na nema Yesu Kristo no be fam de ma ya nanka ensi ni kwan sɛ wo fam ma nipa bi mu te sɛ yɛ mu a yɛ wa twi yɛ nim sɛ ya brabo ya yɛ mu sɛ ne obi be sacrifice ya ma obi a yɛ obi a o sacrifice ama no o gidie bi sɛ bibi kɛseɛ bi be fi akyi e bɛba e betuma iska e betuma bibi but yɛ mu ne de ahwi ni asantini be sɛ wa awie bi ani wo aya obi be sacrifice ne life so de ma wo na nso so Yesu Kristo anhwɛ baabi a na yɛ wo wanhwɛ ɔde ne nkwa to hɔ de maame mia na meni magu ase a like edu baabi a mekɔ ebi mu kora adwen sɛ mitumi kora mpia abɔnten kora mpo sɛ mebɛtɔ nwom kora biem nanso Yesu Kristo ka sɛ no ɔma me nka hɔ nti oyi ɔdɔ adi de kyerɛ me nti wotie nwom no ade na like deɛ no meka nyinaa mede kyerɛ nwom metie nwom no na ɛsɛ ɛno na ɛyɛ message a like ebetuma kama asɛm nyinaa ɛho hia sɛ mɛba abɔnten sɛ mebɛkasakasa mebie ma no sɛ mekasa na mehyɛ obi nkran because ebi adeɛ memaka mu no obi deɛ wokɔm sisi a no ɔntumi nti ebi wayɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔwu ɔnya koraa na nka wawu a na nka ɛto atwa na ɔpɛ ɔmo saa na mebie ma no a mepɛ sɛ mehyɛ ɔmo nkran because sɛ yɛfɛ no sɛ mpanyimfoɔ bu baabi sɛ wonwu yi a wonim dia wobɛnya ɛyɛ fa si hɔ ma me ɛyɛ me ma wo ntoa so bi ɛnwom no a wɔka ho asɛm no ɔdɔ kɛseɛ no production for other romanti wo a wohwɛ Sompa TV no wobɛnya ne live wɔ so wɔn nso a wotie Sompa 93.1 FM no wobɛnya ne live ɛwɔ so ɛna on Facebook no ɛyɛ Sompa 93.1 FM ɛhɔ nso wobɛnya ne live wɔ so saa nso ɛna Sompa TV on YouTube asɛm na making wobɛnya ne live ɛwɔ so mebakyɛ Joyce Blessing ɛna ɛnɛ mene no ɛbɔ nkɔmmɔ no yɛbɛbia ahoma no opportunity bɛn na wonya ya ɔtotoo ho ase anɛ ate afa so Agi, let's go.
ɔde ne mu nyinaa wurade no he Joyce nyame nhyira wate insurance sa wow anyom na afi no wa kyerɛ yase me sure sa afi kra na emu nkyire mu abayi nia etai anyom no achi ani Nyankopɔn nhyira wate amen Sompa nso de ye wone ma bibre ne oye nti ote yenka ana kwade so ntim ka se o ma cause Sompa brand no we part papa me sure say o nkran so how te Sompa ho asem matipa enyasem kuto se de amanfo di he ho go za bia inegesi na ye hu kwamra wow to won kran out Sompa ho asem o and I was say be social media no so say obi o wa kra bia betuma hwe bia obia betumi ahwe yeah to follow him pa Sompa 93.1 Yankopɔn nhyira wate amen na mi so nhyira mo ne ejuma papa mate o terms bi wo nanum ya na okonya free he o se Yesu don no extra large o se de bomba de bombastic fantastic yeah say akoyi ne hene okay no tio wamra o say wa se ade bi o ha o se kwamna ami ka sam cho te kwamna o be join Yesu do kwamna wonim ami ka sam cho wonim obi ka sam bi me ba wonim ase we ni kwase kam ka kire kwamna but mama nka nkire wan kasa oni o man hene ya dubu achi na yedi nkomo bi o se kwan ya kwamna be fa so aye ni intro e woni nso mu no kese o kon dokeke se obeti eni nso o kan no de akonse ase kwamna minim se da me kan wat mase wa kan ase bi obia wo bibia e wo no ho a kwamna me se me adapa me de nyum be pia bonten no times am de be wiase no wo ho bra ade ba kwa me ni life ne se na kiso so de no se wo adom akyede a ya eye nwom a se wo ma ho kwan a wese no ana eba okay obi wo ho a na adom akyede na nya nwom to ena wa force ene no kuro kwamna nipa bebre wo krom ha omo nya asofo ti kura me ja di DJ sam no hwe ye obi wo ha wo hwe na otum se onye sofo enka na adom akyede pa yese bia nka ye botwene okay obi de yese o preachi asofo ye mu ahudu bebre okay obi wo ho a se okura microphone se ya prophecy obeka ne dito ana obi su de wo ho a obi su de ya esa me die obi su de ye preaching asate se me die obi wo ho a se ye preaching na sa kira wadwen obeye ne sesi a ne so ne de no obi su wo ho no mo onya so microphone mo pe wo se na wes no ankasa na eba nwum ankasa no se ansa na wo betwere odwom no eba wa adwenem ebi wotimi read kira wo se de wo hwe picture no okay bo sa de enche no te se de obi aso daye se no ame so daye no na manya lotto number 3423 obetimi aso daye enya wo number pepepe to fi ade che obobo number ni nyina a kire wo sa na nwum to ne mo se wes no bo se eba na esisi so eba na esisi so yes they are making mate so se bombastic me che say o se obi tre gospel wodi wura ni rhymes rap ana other music bi a me share no problem but sa obi tre gospel na obi pick words bi a obeka say ghetto words bi yes na odi abe link asem na ma abe fa wadwen pepe sa ni mo to awu hu shem ade no na me hu say yesu do ye extra large ya wo kwamna ntina me kasa wo yesu do ye me di nyum achi achi da bia me ka me say enyum de kwamna to na menim to a unum tie sade wo ti we oba nyum so me twro nyum ba o ha enyum bebre wo ha nyum tufo bia Tofiakwa yanim ana no yi o se papa no friend friend say wadamfo o so wani ji aye susu shebo oh no tie me ba
hwɛ nti ye ka nwom ho asɛm saa ne de ode be ba no anhwɛ ana na makwa hyehyɛ bɔ ho nye bɔ hye but anhwɛ nsɛm bi a obɛka no sɛ okay ɔnkɔfɔ bɛka sɛ wobɛn mic bi a ma ka nwom pi wo na me first year me dey ba wo de tie ɔn sɛ Sompa TV ane Sompa FM ye bɛkɔ Christmas yi mu no obiara bɛto nwom ya adwumayɛfo no obiara bɛyɛ bibi kwamna kɛse bɛto ɔman hene bɛto ɔhene ni bɛto ha na me mu nyinaa to wi a na mabɛgye agumebɔ na masane mu me pia ne tikɔ am ka sa wo bɛkyerɛ nwom ba kwa wona wotwerɛ ya obi ato ko na wo so wotwerɛ nwom oh ɛno de bebree e bia adwa esi nwom na ya ka ko ahwɛ a obetwa offbeat ntu de ma adwa esi ma yakapela me say enya mo wan oh tie odo bi come eh no kra me so my Joyce my capella na em feel Joyce Ofia Joyce is in the building my Joyce my capella why baby ana na me come kasi ade na duru nwom nko ana so pese me na me bra ne wa na ode me firi wa yere pa ba ha minim de obeti ma ye nwom de bra onka se bi ye track clip bi na bi ye de obam dia se ye wonwuntuni bi wo ha oto no so onkyero nwom ye wonwuntufo bi wo ha onim nwom to so no bra wonkyero bra wonkyero bra wonim to ono de ne ye se ye feature no se bi a clip no se bi a ba bi na Joyce moto spice na ye hyehyɛ abama na ye de ana se ye promo bra de ye promo se anofe obafra zoom se se anofe se shadi tie a bra de onfre ono obafra zoom se se a wone ma Joyce me feel na ye pakapati free me ho Joyce so oda bi se me dey say one idea for baby because I never catch them say me mama capella and come surprise mama what dey Joyce nyom no ma ba capella we dey Joyce we unbreakable na eboy my capella unbreakable Adam nana and the mo I no na wo pe what dey mama capella okay mama capella okay professor beto what dey mama capella yanko o atief obi ante bi what dey mama capella say dey make kan kwa brand bi am peka sa me microphone ase cause when you promotion me microphone me kasa na ba me to nyuma na kasa kama say just my capella ba ko enyum de pa na person ma capella latest one ya na Adam nana me mo ama me too obema me Adam nana no obema me latest okay see become host above. Be quiet, those below. Wow. Yeshua HaMashiach is coming down today. Sentranin is a hey, Senkuba for dinachi. Ebinsu dinanim. Unbreakable, midinanim. Yeah, na egwaman on sorry so akasa. Obamrani, di shenya mieni wanyam. Angels are singing, seraphim and cherubim, and a pay, or kutune, nanyame adanana. Mensume kutuni bio, meboni diatra, mano nyamye, makasa igwe, onyamiza zido, omayanyina yatwa, igwe, nyamiza zide, aside. Asida Omma sankuni mom Omma tofinto woni was to en ka kasa oluba wo pia de ma was to nya fe na be kasa o ma wo sanyum pa ni pa se to omma tofinto wo so no asa de amaye na fe na be bi ma kasa don kasa football ye pass no ya pass ya ma me hwehwe na wani jiburu so ana me de Joyce say wo pia ma da bi say wasi ato nwum no me yira fi wasi na prakope baby adu ko free no on say Joyce original album no o say enu anwumre pia yesu wa ma machia na we no amfa ko free ho da bi no ko free baby na ma wa dwen ye o ba sa no ni mo to a no kwa na say remix bi no say West no one master West na so so wo mfimfin kwa na obetimi akọ first time what I say and am say onwum no no one the boy on say problem back on so on say to da uki no I the be ma we na G flat that be way F flat way FY FY the minimum way FY
Mama too latest no so. Maybe a bombastic in one of them. Say one of them the party too. Yeah. I see. Oh, do kesiano domye. Oh, do morso. Oh, do idea extra large do. Yes, you do. Fantastic. No must not to be. Oh, do kesiano domye. Oh, do strong. Oh, do idea extra large do. Yes, you do. Bombastic. Mina keseme. Enim gwase ne de na keseme. Mina keseme. Owu ne de na keseme. Lenso de onye ebone da no. Wa fa mama ne enu nyina sendua no so. Yesu do ya. Yesu do ya na odobi nie. Odokai all the way na emanko ya desia Yesu do ya no do binye all the kanya all the way na emanko ya desia no ba hosi Yesu do ya Yesu do ya Yesu do ya ya nwa do esu ka kotra kura wo se nia otobo no abono no ne hunye ne hi send ogina nchen a okase wani gine on said the way ya me megije hu wa kire ni sede misi ende no na ma anyom ne yede. God bless you my son oya de mo and now tie me voice na itimi sesa me metima to be say nam to high tenor. Son, God bless you. What go Facebook? All right, guys, so the other now. What do you want? Mama fantasy na hard. Why can't we do microphone again? Mama you Facebook, I will do microphone again. Come let's so who na me. What do you mama fantasy so say na why? Joyce wa obi awa ha. What the messages na mo tro fa ho no mama fantasy na hwe. Say me go. Joyce nso hu say. On na betumi ama good judgment. Joyce na nim say the na nim say the. Yeah. Some of them some too new ya. That dear. You say me tell news you can never. Come round with me can some part from pa. Mama you be am. What me can wa dwene kire me wo show yi so a. Bra. You say me tell news you can me say. We are say ade ye pan so say himfu chinye bi di da bi echi. You watch hwan Saki. Watch Saki ana. Say dey o kan we Saki we dey say. I think I want now to me to one line now. Silence or me now. When you metoda, me na so na kan e, o se toda na hwehwe ni mu ade ba na wan hwe. O be gu ani mu ase a chance. I was for yanko na mse bre no kra ya so. Yanko Facebook or Saki wa ha. Na yankin kan kakra na wi a ya be fa course na dem mfa nche me tie. Unya akwanya bi. Unya opportunity bi. Ototo na se. Obetumi afre 0244 80 9641 0244 80 9641 ananse 0266 30 37 33 0266 30 37 33 obetumi afre sa number se ni nyina producers no be fa wo number to ho ye be hyeda eno ma bonkomo ye betumi de wakona menim so na yakọ akodi enkomo na menim me hyeda ne Joyce abetena show no so Sompa drive from Monday to Thursday. One day, Joyce be Kumase a me ne be transit na minim e be di abrabo mu nkomo e be ko na brabo mu ankasa ene niema wa fam na obe hu se wi ase pentian sa so we no enyi se na hokwa we wa so mo am frefre no munya abotre na yenko Saki ho Saki bra ati saying ajana domo ye ho ye okay Sompa chede Joyce wa ha yeah me man de nanu atum yeah na wa frɛ ne nkrɔfo a ɛdɔ no okay Joyce me bo nka yansa na no si a before se me fa course no ye pese ye che akunafo apem 1000 coming December yi ɛna ye wo children home ahodo a ye bekoso ɛno da nkyɛn ye wo nkrɔfo bi wo hɔ a papa bi ne wo ma wo
wagya hom ho nti yakasa nkrofo mi ensa nyina bo mu ache say ye need the nipa be 2000 Sompa pese ye wo madoye ebitima ye mu ebitima ye aduane bia ensai ebitima ye sika mumu namba na da so no mama wo kwan na waka bibia kire wo fans ene wo listeners de omunye mfam waye medasi ti ma yenkosaki homra. All right, Aki, we are ready enough here. Na bra, mra, nipa we bri doubt no. Honest o uchira cratch powers. Cristiano Ronaldo, Tribia on Shegua, amanfo timi ye na obemu ano ahye tre no bia kana no atum. Okay. Nti we nke simple kra na ka de ginem. Ai. Okay. Nti bra me ya wado. Bra ya wado. Me ma vim bra. Nipa o man vim crime ma. Nti dia we an say we ka message say so kra ko so ana maso asi o mente. Message na na we ka na ko. Ya sabe amakom ahimfie o say watching live from Gospel Oak Barbering Shop inside amakom. Ya say good morning. Felix upon si dachi o hine nana kojo upon bampena say watching like edin okay ya say Felix upon be also Tofiakwa good morning. Your boy Felicia, I'll say good morning to you all. Michael, Asumeni from Pong. It's Job, Noah, and Abraham. Ras, I have this in a next week, okay. Vivian Chi, I'll say I'm watching you live from Gabon. Good morning, family and friends from part number 1. Libreville, and I say Brazil. A chow munina. This one appear a champion. Was it good morning, Tofiakwa? And Michael Asumeni was say Bushu is the water from the sky. Ahashu is the water that are found on the leaves after the Bushu has fallen. Let me say Kobna kind. We will try on Kobna. Michael Asumeni was say one is Akokono and one is Asomoje. Wow. Base Kobe. I say what is Akokome? Yeah. And Akokono and Asomoje. Chia Hodo. Michael's menu was the other one is Ninaboa. Okay. Douglas Bedun Swasresa and I been is a for so wow. Or in a quadru can come or say okay, Akokono Asomodri a dance okay. The dance no dear what a gem. Okay. So West Amos also my love emoji said I say Daniel Pokuba was a good morning, Ma Mary. Mama Rajoso, good morning, Douglas. David, okay. Pastor Brafon Wakrane Hidino. Hey, Kofag and I then. Okay, good morning. Aki Brafon Nankayano. Good morning. Sompa FM, you do all. Emmanuel Kojo Godson say they are the various stages in the life cycle of the same animal. Oh, okay. There's a boakrona na free stage you know ko stage you na person che na nahima sapon say nana kwabna kese no Filippo or etimetim I say I'm enjoying the show and please extend my greetings to my mother Auntie Mary of Ginesu. Filippo and the Michael Osmani will say why are you not checking those of us commenting on your wall? Yeah, Facebook. Okay, very sad. And Hanata say good morning, Tofi. And George Akwesi Bubiansa watching you live from Dubai. And a tactics man or say watching you live and clear inside Amakum Kumase. Or then a hon Nanaba Boampon or say Mebusem from Tanoso watching you live. But Tofi in the olden days, this lady was my favorite artist. So, but yes, still I love the lady. But your lady there here. Okay. That's it. Or then hon and Abi was because of your program she has come. David Dollar. I say when opportunities present itself, don't be afraid to go after it. Business opportunities are like buses. There is always another one coming. Your big opportunity may be right where you are now. I'm on for you. David story as like your man say right a year why you know it's serious. That's more can mood that. But as a boss and very educative program for David Dollar I am in Yana. Okay. But you can hana ata. I say ha. Sirisa na say no way koso na ni aje ho no yenko na bafu was good morning to you all.
And about for my thumbs up. And as our sister Joyce, may God continue to bless you. Dorothy or thing could do keep up the good work. And another for was I'm watching from UK Redditch. Another for you Nana. That's Nana. You are doing great job. Keep it up. I'm a time on it. I can see a cover be a Omokan was and was. So, maybe time was soon. The time na year time aso ana kasemboa say what tell me dey no mo hwenti time aso is ya no ka fa ho no mo hwenti time aso eje for time aso I do dey aki free so ai aki ga ko speed kakra bia aki okay bra sap we no one no stroke na stroke achiwana wanu ya iya semu Devi yaram bezem bisaram refi ene na makai. Aki na no banana no review. What? We dey unbreakable pa. Check it do. That's right. Sir, on say kwamra we nso ye madom achede a menya. Ene we dey nyame ma na osori dwane. Adoma chede nyame de ma na osori dwane. We enka Joyce say me release. Tofe. Besa wo mamia. Why are dear? Asa we dear. Me say o next track I'll be release. Obe hu Mati. Asa we the video ma trend you just say. Pia person be. Easy. Enye nyame din. Joyce. I didn't up. I did. I was saying, "Me ras shed a tree a honk out." Because you man here, you market wall. Case in whom. Adazwa, where you kung fu dum for sa obano. One musao. We are the Angaza. Michael Jackson. We back. Tamane ye Susano. All right. But me someone zoom one come tell you. Case in okay. But stress in a dozen. Yeah, you be free wa. Yeah, na money to have you. Seriously. Sir. And yeah, some of Obi aton. Ezi oyema coming December. But I check Sompa will show sa ho do be bra bebo. Yeah. I know the say medical catch or say e duru ha. I say unyan tu kwan kwa ma no ne nko ade a e the stage no be chewo. Ebeba. Nti wonya tia na wo say pa oba. Yanhwe ade na wo pese oka e de kire you said the Bible ne kan o si nyamesom ene se obi ko hwe nyanka. Okay. Na obi su hwe kunafo. Ade a me adwuma me ye ndi no me hu se wo ye bia no mani agea because inshira wo. I remember 3 years ago because a donation bina me ba me free food and am the befi. Me sige nyina san. Wow. Because ma school for the blind. Omo Akropon. There be no second one me first one me koye Cape Coast. Okay. Me koye na chi no. Na akwan nyame bie ma me no na eso. Nti Ghana for to one omo say xylophone for assign me on. Wow. We be nti ase. There's an opportunity no kura na wonnim se wo benya. No. We are sure said the we ye na nyame bie kwan ma. Yes, ade na e bie kwan pa. Okay. Nti Sompa chede no de na wo ka kira akira viewers and our listeners. The make catch will be bia uti we the number ni go say nkwa they are breaking it down. Say yes here. The wo bia no betumi asend dia fa momo line obi wa na ho de betumi my 500 cedis. Obi betumi my 100 cedis. The wo betumi bia wo de send ba number we so na wonim say tofe so de obi wa na osuro say this kan ba won fa nko ni sa no no. Okrofo experience a wa ye bia bi okọ a wan kasa do bottom ska cry.
into the bar and yes be a mo be no ma di nyame achira nda wo Canada nti we no kra enso no yes okay no person chira say me whiskey nti o bia na nyame achira wo mo me nshira de nyame achira nti no o send an yes be a wo send na obi akogo wi botom da bi wo de ba ye di koboa obi wo whiskey gudem pa but obi wo nim children so mkwan nti wo de yi bi nafa yibi nafa ba na we na Bible ne ka we na wo ya wa nyame akoma so ade ngo kunani bi didi ne nani gi a ewado so be ma wa brabo ye ani gi ede bia etimi srem ma ye nyina ye nsom na ye mo kakra bi a wo bia wo de send bra e be duru no na afi amount na ye hwe ne ye nya kra ma na ye den abro so na me ka se me tena di sa giving we one dance ya be wa dance be bra metime di a che o ma ka ba kwa che o e betima bie kwan a contractor wa pa wunya no we betima bie straight e di amount ya be hwehwe wo ti fia na ya be hwehwe nti meche obi enkran so man nyina fa ho nhim na awurade nhira na nya kese meda mase pa so nya me nhira mo bebre guys mpacho meda wase nso meda se obae nso meda se awurade enka ho me flight e be 2 nti wo de ntina mpese me ja ho makọ nyame ya adoma on san mra no na meto dwombi mate why mate awurade enka ho ebia online obi pese o follow Facebook Instagram TikTok Unbreakable JB1 Unbreakable JB1 YouTube na Joy's Blessing and odokese Adam na anya nyum kwa this year mayi nyum 2 me dinka yi trending and sana me ba be yi odokese and then after that me dinka yi Oluwa is involved into nyum a like uti e shame crime pa into all the online shops no baby a opese who stream bia no easy to do it wait me download this go phone so now wait me akwohwe video no so e wo YouTube and no bo na we say it so and I'm best of Joy's Blessing and no e wo YouTube u ko YouTube now search ya wo benya and no non-stop menyom nko wait me tia ma de achi wow enti nyame nhira mu nyina medamasi bebre so kopon nhira abusiafo enche me ni Joyce betna se wona menim na ya bonkomo enti sabre de meja Joyce kwan oko time na so nyankopon nhira obi a asopanyi taw na yem sementi mi for time no nyame da tiefo ase de kan se omma boy na yenkoye nyanka ene ekrafo no adoye titiu ne nsafo sorry ne moska hodo na omo wo sa agidi no omra metaye chi na yenkobo amani pa bi no mo so ensrewo afim right Sompa chere ti ma mere so ma minti o Sompa chere na ye momodi se ye be ma mobro wafo me dem kan nyina abom ye no mobro wafo because obi o kra sebe be ma wo ho enso obere pa o mobo nti mobro wafo no ye mwa na omo nsoso bronya ye ebe omo nsoso ani enye amen mate kazi na mintio bra nyamesom no enu ani o we no na ye nyamesom no wankasa bible naka wa kyerema ma yate ase se nyamesom bia ni ba bia kyan se kunafo moborofo ewisia nyanka wo de hwese eduru anwumere kora na se bia wudidi na ebika na otu agua ya na wo felisan akwankyere bia asofo de bema wo bia mpo no menka sa akwankyere nya adwuma nanso akwankyere we de efiri wawu mukura na se wutu sa na mo we ya Erade ma wanimu ngu ase no ma won sansi fom so da eya ye ma moborofo wisia nyanka kunafo esunye yesu na omusu no enka yakoma yenye bibi nche wo mo ba bia wo bia no ye se number na ewo tv na se no 0244 834 838 eno no ba bia wo bia no sa wo mehame wo dade so aba wo hafo mantam no ba bia anasa mantam dunsia na aka no ba bia wo bia no wo de to nsafre ye nyame adom ye ne aye wo hyen a ye betu abegye nema na wo pese wo de maye no ena e bia me de ye 20 cedis me de ye 10 cedis me de ye 5 cedis number na e wo soro no e bia na wo ni tv nchai number no ye 0598 559 802 0598 559802 me pa chow tie
edin ye beba no eye Blessed Foster nti mesraw se obi na esende ama wo a mane modin ne nkyerɛw asa Tara One Media anasa Blessed Foster me pa cho se wuduru ba bia phone wonni mu na ska wo so asende ama obi a na wo kɔ ba bia agent for ni bi hɔ a mesraw eye atie se edin no eye Blessed Foster saa din no ama me pa cho men sende anatara One Media eno ama men sende nyame nhyira wo se wo bɛyɛ ne saa nyame nhyira wo se wo do ɔdɔ bɛbɔ odom abɛka Tara One Media ho na atimi akɔ ekunafoɔ ewisia nyanka mɔborɔfoɔ yɛnkɔ mo mmoa na de obeyi bie no awurade ma no mbɔho afi de gina we so na mi osoro fence mfamo Jumedi we dem say ope onyankopɔn ho nhyira opportunity ba ko a obenya ano no because o say oyema me nuanom nkuman mia na waya ama me ti say ade bi a wo ye ede ama wo nua no kai say wo ye ama ede ama awurade na de wo ye ama awurade nso bia no so ono so ewo akatua pa ode ebitua amanfo ahu sa trick we na ekoyi wo mabrabo mu nti mesre wa a opportunity don't miss this opportunity a ne tofe ede ba won nkomu mu no Mr. Don't miss it because a gateway to Unshira, a gateway to prosperity. Some patch there, Mr. Fahu Jim, na fi Yankopon so in shout of me that's it. Okay. I was for me that's P. Aha, ena yade Jumedi no AC. And then Yumre, Yankopon Yadoma 6 to 7. Over it of Incomo, repeat. Not 7 to 8. Hailing Point Enra, and then Yasem Kitwa Dr. Mafo. Ene Dr. Blessed Foster na enyasem ketwa misro bomodin se ubi to me adiechi me baba ko ne maami afrimu Madam Linda ochra de Fakye primary school o maami Lucy Amankwa minim se na otwena na mobeye 26 ya na kire se ewo ntonso Nyankopon enhye modern tonso community Linda Nyankopon enhyira sanso na me ba ko ne din e de Eunice Asante ya wade ya ne papa Elder Daniel Asante